gutegurwo gukwinge muthikiria ukari ntuko ya kiumia anto batinda biathone mwanya anto barokere kanisene na naru muthikiria tuone bwega tukethura twinago tukiaraniria nagwe nikenda tukomba kwithira tukimenya jonthe jaja kwithira jagikarika ndene ya county yetu ya Meru likana no withira ukiaraniria na batu kurukira line yetu ya SMS ira ni 0720888444 iyo ni line yetu ya SMS muthikiria gwita maoni jaku jaigi mubango jwetu jorumuri ntuko ya narua ni tutharimi turi na ageni betu bara bombete kwethera tukitharimo na ntuko ya narua twina secretary general wa kiama kia mbas mheshimiwa Mugambi Manyara ruterwa runge twina mheshimiwa Kirenya ndaka embethe kabisa ira yombete kwethera egiukira muno kire manto jeigi siasa na Kirenya nominated MCA ari bunge yetu ya Meru na tukwirigirite tukuburi kwethera twina Edwin kiongozi kumaruterera rwa kabira mwangaza ukeja kuona Edwin nau mwere itumweterete gitikia krio waja bando itumweterete na itukwirigira agakinya nikenda tukethera muthikiria ntere chionde tukithikira ntere chionde gutigira mantu jetu ija kumba kwithera jagita bwega Edwin bando atira kinya na nwetu eterete tugeta na mbere ari akejira tukethera tukimunenkara kanya kenda ageta na mbere na ningi haraga kwija tukwira muthikiri tukumwitite lakini omba kwethera agitukira katwete kiri mantu mheshimiwa senator aromba agitiga senator nande thimune kwangu sevite senator lakini nande nitakumenya okambira au angekenda mbumba kuseti kairi karibu sana kiri mubango jwetu jorumuri ntuko ya narua asante sana bana NCHAMBA yes sir ndugu wangu tukanishaja narua yes anjo kike ya tigeriva Meru TV yes sir bere tuna gikeno kwitwa turana narua kenda tumba kwa ria turia Meru mantu yetu yes chokiri mkano bui Meru TV na kinyachi ya MWENDA mheshimiwa mpuru wa buri yes no kipindi hiki tawa RUMURI yes ndari tukikimira barwachaga ale aensa yes ndo ne kipindi hiki yega yes hii atumire bui kwenda kwandiki mpango wa narua yes yes karibu sana mheshimiwa thank you ruterwa runge mutegeri wa Meru TV turi na mheshimiwa Kirenya karibu sana mheshimiwa thank you very much Mwenda kethia mutegeri wa Meru TV na mono ayuthi barabari na wirigiro kirigwe na nuntu witagwa bishop wa hope ubere kendra kwina hope kiria kankethia mbere buruka mbuge asante nuntu bwa nafasi ntukwerwari rikana awazamang barabari gura epindi kiki ya RUMURI yes last Sunday mbere mumeru naketheke narakuonderi kumathuchi monkanto nyiri na kinyabara baturithikirite ki Facebook no to inkomenya to live Facebook yes kinyabomba kethie kibara ba tunite through YouTube kinyabomba kethie mbere karibu sana mubango na yoyo ntukwerwari yes na tumbe kwaraniria turire ya Meru tumbe kuthomanithia tumbe kuritanana yes na kuritana makosa nara yari na yes. Nara kwitite bwega tukagwitite ate vijana wa Meru na wasalimia sana nkobera kinyabo be karibu sana ki mubango yo ntukwerua ri yes na kinyabo leo tumekuwa na games yes tukari na games vijana au Kinoru Stadium iko kari na Ghetto Derby ilikuwa kali kuliko hizo za nini so derby hiyo kareo tukumba kwa raniria vijana baba ingi they came in thousands and thousands of them kenda tumba kukuria kinyame chetho au Meru County yes so tumekuwa na wao bairitere na wingi sana tukari nyana Dennis Oliech alikuja hadi hapo leo na those are the things kwenda batu tu vijana ba Meru twithira tu involved in ekenda ninge tumba kuomba wokiria talanta chetu nonto nimbeteketie Nyameru no erite mutuma no erite mutweri yes no erite mwenda ya una uwe yes no erite nyamu chethia wito imanyara ya SG okwa ena to mona nyawe TV ne nara because na no kona talents burai kurea very expensive yes you can imagine achethi bamibira baba chethera ilab ya nationals iba kuri wambeche nyingi kulukia president yetu Kenya so we need to as a county itubati koya
manto ya michetho serious na te michetho ya football ke itubati we introduce nya michetho nge onto rugby itubati we introduce michetho onto chess itubati we introduce michetho ya handball volleyball na kinya SG okwao nyabo no ibanga bange nare uru wa introduce golf Meru ithire na ichetha golf nyayo kenda watu nyetu tuikurakura tuita kuritaya ki golf. Yeah. Thank you mheshimiwa. Amutegerio Meru TV bani bwage ni beto bantu ya narwa no ithire ugituma comment yaku kiribato kurukira line yetu SMS 072088 and 444 no kumiona kiri screen yaku araumba kwithira ugita maoni jaku tweje kiri mheshimiwa Secretary General Kenyans uchumi bombeta kwithira bugitia muno mantu jeigie mutu jurajwa arairwa muno kinya muntu urotireja ugali ntakomenya kadara kwewe muntu wonde aliuga mutu na ugatega beteruri kwa maisha ijaitetie muno sana mheshimiwa kwina wirigiro kire thirikari Kenya kwanza ati uchumi bwa Kenya bukomba kwithira bukiagira antu bagwirirwe kugura mutu kugura mauta maichaje na mendeguro ni untu antu ibaguteta muno iwega muno mwenda nchamba na mwenda nchamba na ndu wakiriki mbere mambo ge utwe leto discuss amantu ya witia kwa ngarama ya uturi antu badugane yikenyaki tekenyaki tafadhali nande nantu be wabugu tekenyaki makuta jititi ogeta London dai tite mwe petro shiringi magana jana isi ya Kenya okay yotega Africa na individual analysis Kenya number 5 kirinde gurugire ikwende maguta bei nafuu kuma kinde guru 55 na kambuge dineje Kenya kiri ile across the world na dine yambiririe kuma rira ndwa ya Ukraine yambiririe February mwaka muthiru ile economy ya ndiguru chonde gitirata ya thukire kuni ntikwenda kuga iyi problem ya Kenya ugo mogeta Tanzania ri ngera mbempe ile cheaper than aja Kenya kana Zambia kana Uganda kinya maguta ko ndenda antu bategera mantu jau kimenyaga yeti problem ya Kenya problem ndicho chonde indi kinya mugete bu kiutomba kudidi aja tu antu ba Kenya tukomba kunyia madina jarea antu ba Kenya bagwita guru no tukonga rama ya maisha kwithweri guru for example problem ira tu ira nene buru ni loni ira tu twajukiti icho na ndiki ability kumachua ni cho na ndito ability kurea na kumbe shira to kona chionde ireta kurea loni ira twajukiti njere mwa kunyia thina ira Kenya ina yo ikwari na ndigurire chitwete loan kana gindu ya World Bank kana IMF kana China ibara tu na runi ya mengi muno tukabera kagita gaka nontu economy ndi tuki muno Kenya kithuki tafadhali atu restructure marando ya tujare na njira twetwambe twetaiteri wankari economy kagita atia iga improve utukomba kwaje na ndiguru yu kana gintu ya IMF kana World Bank na bangi bara patwete marando tukabera mwaka yu na yu ngi tutikwenda gutwike marando utwije 2025 hatu ambe tugete atia utumi bwetu dine uye ya bilatira tujira tukona chio de dai ni gita kwa marando number 2 ndenda mando yogoti yoku bantu bakiarire muno nontu rira wongera gintu ya maguta ukongera ito bionde ongera maguta shilingi 5 umenya matatu ikongera garama cha kuma gutambo una shilingi 5 no tigi ndu kitongera nontu tigi ndu kirira gwe kitumera maguta kana stima ko no mwanka to kalende tuge ndu ya maguta
tutubwireta kuongerera iba bagwita VAT. For example tukwenda gwitithia VAT kume 8% 16%. Ntukwirera itia maguta ya kinya bite mwe shilingi 200 ukiri tukwibwingi kwa ankuria thirikari nayo kinya tuki na thimira twineo tutige kuongera Kenyans thina ingi saindi kwa tuika ntigiri nikamatete nkunira tukia mbembe na kinya mugongo aje sagete nete kumba gwite kibali ugatinda umiongera kuninge tumba gwite yaka mama kinya umeteme tumba gukira au kinya bakinyete dai banogi no kinya kabibi ate gutubomba kuona mbeje cia kuria utikairi kubiwa utwitikanirie kinya banogi ntigirie wetu Kenya nikamatete mirigo maximum netweka overrunded no tiu kinya kuongera yunge atia mugongo kauna na ntigirie kama yoga mitema itikiaga itukira na ndio kinya kinya boge na ndi tigirie kunoga tigirie walo kwenda kuthivia ugedanda kuvivie no ndo ndike tha maije ja goma na uti kwenda kundikiria leo na yakambire tembecha na mwenda na ndenda ndo kinya thirikari yewe na date nyomera nimbira thirikari the first thing ibete na ala ba negotiate na donors ba tunengaira mbecha kana baratu na marando yao babere mutu kinya tukathithia ndo tutomba kula marando ya kagita kaka to ni miaka iri to ambe tugetea tulisobisha economy tukathithia waki imeje tunye kudira kinya taxi tutinda kuwa ngatoa itida mogoti tukutigana na chio nungo mbagura dika but mheshimiwa Mugambi before tuetakire Kirinya deputy president ali Meru want kukuma Thursday na alirie kire interview na TV ya Meru TV aja akiariria andiki banteto na deputy president yaugire anto baibange kuria uchumi no mwanka agite ogoti ketha itokwenda barabara ethithwa ketha itokwenda chukuru chiakwa ketha itokwenda maendeleo Kenya I insisted no mwanka anto bederebe tayari kuria ogoti mheshimiwa Mugambi utikona je kama anto jaja kuria ugoti jakethura jagikuruka no keja gutegera kiri rwari raja thirikari bakuga ibategete muno mujumbe uria atithira agisupport rwari ruru rwa gwikira ugoti so uchumi au buri secretary general bongerwa finance bill ire rikia gukuruka uriona ndata gugakara na nikambuge u ni kuria kaire au inde igirwe mheshimiwa Rigathi akiaria na kiuga kile Kenyans bakana maendeleo no makabale ugoti no tukureka bu no nturi thirikari ite supermarket nete factory ira ita kugita atia ita kwendinto ikadogoma ikadogoma ikabeki profit kenda uko profit ni yake ya utumira no tukani vero fundi uri lakini kimantu mumba kwira thirikari uteumbo mbira ntina iri gwakwa mwana ati chukuru ntirite nyomba ntina kirato ntine ndigurite nguo atengitwo goti kwite bwake barabara no getera barabara no kwirwa kire otu kinye yeto kugaki into bimwe ratsari mheshimiwa Kirinya we muyuthi na nukuona thank you mheshimiwa Mugambi we muyuthi mheshimiwa Kirinya ina twerekerete kwina hope well kwanza we bishop wa hope akwirene ndimenya mwenda mbere nya tucoke kiuri kiuka let me add kibura secretary general uga number one I think the current government kirebati kuthithia ni kuita baka renegotiate debt ira twinio as Kenyans na ntubara tukovethetie mbeca institutions like International Monetary Fund baka negotiate nabo na kethire ginya Chinese ba nabo kinya babathitie infrastructures au Kenya na ibakwenda iriwa kinyabyo still kwa tuika equally negotiated kwa tuika itire wa this year ka next year maybe in after 2 years from now can the economy ithira stabilize. One of the striking funny things na thirikari yetu ni ati during the campaigns and I want to appreciate the fact that nende barambiriria witikiria that kintu kiwitwa ando ya Ukraine na Russia
ni are na effect in the global economy. Lakini itara campaign bagua bo temanto ya Russia na Ukraine ithirikari ra yari kuo bagua ne handshake ne witithia bei ya into rengesti uvatwira that corona itari na any effect ki global economy. So batende thai nontu ibo bekirite kiratu kiwende bakumenya iki ubainya na ibo tumerende Ukraine yerembi reason ndoera Ukraine na Russia one of the reasons. Na kira kia tumite kinya kwina ndoche Ukraine kwina ndeto ingi chionde chia like coronavirus and stuff like that. Kutuweka still Kenya tutewi kwa lot of impact ya surge in our economy inondobwa kintu kira tuweta subsidies. The former government ni create subsidies ki mauta create subsidies ki some other commodities so that effectira government ya cushion the final consumer kumania na effect ya tuwetheri indo yuche Ukraine nambi kwa tuwekende kintu kwitwa subsidy yekirwa wabiro ukari kurea extra thirikari ni take care of thirikari yego ya ne aritire manto wa subsidy na batatu ira subsidy ube kurita mbecho uchi onorao inaiwita kenda mwananchi nonto oni burambitikitie that the final consumer ai mwananchi no abati kuthira enjoy services no abati kuthira enjoy affordable food stuff no abati kuthira enjoy kugura chukari na maguta na interview bingi bionde at an affordable cost. Lakini ende the moment thirikari kaua let's say subsidy kia yawa na tu merita nao kethira bo merita then na te uni mwananchi nka benefit na kurea kura into na beire guru sana. The other thing to ya mantu ya finance bill ikethira I worst kwa tuika buo tukauma from 8% VAT on fuel na fuel commodities to 16%. You can imagine that hii petroli ikiuma 285 per liter au Meru yo maguria Meru ikiuma na 185 tax weke ya kuongelwa igeta at 16%. 1 liter kauma na about 220 enonto otala an increase in 8%. Kuringetha buruno kona rite utonya na mbecha chiao chiringi 30 above mbecha ira tukura chombi na oyabura secretary general arikie kuwa kintu kiwitwa fuel ka beteruri ni endetermina kana ini other fuel kuma beteruri diesel maguta ata nonto icho fuel product na nyagas nonto it's part of the fuel no endetermina bei commodities ne determina kinya ngarame ira tukare abatu turi nini kwa tuika utena ngare ku uitumira matatu so ne determina wo getate ukare ambeche ya na matatu non tukethira kuma omberene ko ronya go tankubo ya richiringi thate yeta 50 thait yeta 70 thainegana. So kwa tuika yeta 16% anto ibe expect weta nkubo ba yeta 150 kana 200 na ika distance ka almost 20 kilometers kwena upu ya mantu za kubwa kairi kwa tuika. Let me tell you na mbithire ndi very honest kwa tuika finance bill 2023 ya kuluka ikariura na ekulukie 16% on VAT on fuel utithira kwina hope nontumbi vijana baraba ingi nyabe na nguicha holding kaba kainga sawa nontu stima nyechu chirethirete vijana baba ingi aba kainga holding chio nontu baba ithake nguicha holding vijana baraba ingi be na car wash chutumira nini chutumira tuwe ni beteruri nontu bwa machine ira chia chitumaira car wash ira chia nini chia china generator na mito ya view to beteruri chutumira ka diesel so nyabo aba kainga nontu batiumba witate ku maintain antu barabe na inyozi bio
na salon na mbi nontu ibo baingi na nyantu ba boda boda bara baingi kaba ka move out of those businesses nontu itethira chi businesses chiko make any meaningful profit out of it. So nende bora oninkiromba na kinya MPs betu baba umete Meru ibathikire sauti ya mwananchi nontu mwananchi no amwikirie araurari parliament te Rigathi Gachagua na te William Samoei Ruto baba ikirie na parliament mwananchi no amutumire na parliament. So unathikire sana mwananchi na ate akuwa manto ya finance bill 2023 na barete gintu kiki na gwitwa public participation na yake public participation iba publish report ya public participation ke mwananchi no kona mwananchi onthe across the country akethire kureana na finance bill 2023. So kinya MPs betu ba Meru itukwenda bauria nyabo wakata hii kitu kwa sababu ete ufeva mwananchi ura mwikirie parliament. Mheshimiwa Mugambi ukathikiria president na munini wawe ibaugere bategete muno muntu ura ugapinga ura ukagwithia na nuko nontu buje kabomba gutuma ajumbe ba support finance bill kiri ngumu kwenda kuga witagio ugoti niki witagio ugoti kendo chokeria antu mbeca ira ba contribute na njire maendeleo antu bako bathikwa na maendeleo yo tego tiga gwitia ko betia ali na ndi kwisonira tubwirite kuria Kenyans bai tayari kuongerwa ugoti kenda bai wa maendeleo no rindi bakamatete muligo justo yu uni ngoro ndomba kugani yes na ko guti muntu uketho aba kurunga mara baturia burenda barabara kana burenda tutigane no goti ndomba kwera 99% buga tutigane no goti tutigane barabara ndo atu bakoli bangana bena ngale bangana bena bikibiki kethera ntena lia kuleri yes ngitwe mbechi kalime barabara nkarara barabara na bako batiguta chikuru alio tirara barabara ne ankwenda kuga atiri tirikari ni bwirite kuria mundu tukugito mugitithia ugoti twi mugitithia ugoti kenda twito muthithiria atena mbecha hii na gwitikiria kana ate gwitikiria na niyo itawa public participation inya mbiro ile parliament anti bagwirite kureterwa naja bakoro bihuria twi ngo tubwirite gutrima na Kinoru Stadium tukethwa turi antu 50,000 tukuru kwenda 16% tugokia njara tukugayika naye anari tugari karitwa na gukinye MPs mbera bachoke kira ndora baba tugurire bachoke kira ndora baba no baba budura kaire na kaire kana bakwinge uborie ki muswanda jojo juretete dibitine ne muno na parliament burenda ndinga kuwa ndiro tayarweko mbuge bongero 16% che yiri me barabara yes kana bote kwenda yes urendo bakaoga kwetania na ure bakwenda ndomba kwa timu Mheshimiwa Ruto kana Gachagua kana mtu wa Nairobi ukathura MP yes ndio baba kagitata bakamudura na kinya batumbo mwinga so unibera ntufikirie ni bera MP sifikirie ni mtu ule were ngugi winayo no taerero Nairobi waerero ground yes kuthikiria ntu ba ground ura bakuga na kinya thai tukuga tutikwenda kuri ugoti ira itie tukuga tutikwenda kuri ugoti na atwi tugite thirikari maendeleo no nduni utumbo mbira umbakira rami na ngari yakwenda alimiro gwikira maguta mundu ija itirie turambikite nja na ndikinya wakabara barari ngari ngarigeta Nairobi kero kurari na njaa mwinene sana yes no tubangari kuingia yes ntuko imbona ukaiya ntuko kiumye Jumatatu yes no ndu ibale miro wikira ngari maguta ukethirwa ugo nwitaga Nairobi yes ngirie gwita Nairobi thaa 12 kuma ndere chionde ukona antu betete na njira antu baliuma awangware betete Nairobi bangi industry area bangi bakoma Kibera bangi bakoma Mbakasi be na ndi gwatwikire antu bakoma kule matatu na ndi bareta na maguru naba iba bekire ngari nja antu jabana ndi bagwita matatu bagwita maguru kwambire thaa 10 betete ngugire kilomita 10 kani manje muntu mete ngubajete Meru na maguru kende tho kinyatha igiri arafu choke ongere no kumongero ugoti mwakira barabara gwita nkubu for what reason
ati kunindi barabara eno ntukinya tina capacity ya kututa matatu kuwa ngwira thirikari ya mbeka rendi imenye punda amechoka na kinya mundu moga mimanya ngwirema ingonoga ngonoga na ndio ugonoga tibo ndaka kanoga mheshimiwa Kirinya yes ukaja gutegera kiri thirikari ya Kenya Kwanza ina mantu jama ingi jaria ikuthithia muno Kirindi Onga deputy president county ya Meru mucemani jurathithitwe kieni the stairs jokwariria mantu jigi ure mibokawa na antu ibarate tabakauria mucemani nikijwathithirwo tirine kuri arimi barare mucemani uju ugo no ntu no pengine no rete no ranire kanya mbere magagwita mucemani uju no reti itwa by a word of mouth it as an assembly na ondetire the first day ndaumira gatagati because model enya yari barabara ko ndona kwa twika uni ntithe ndi na forum for example ya engage na mburi churi bira ngukwa about urimi boka uga na future kawa na kumenya ndi ndona zi butainya protocol ntu anene nini na baraba kwa issue okay there are still uti part of that engagement you are just about with the as an audience not as an active participant of the event but let me say that was a good start iranira start njega na ngece ya deputy president kuthithia ndiungewe na kuika forum ekwariria mantu ya kaua what we have not had is the way forward not muchamani yurende you have to the way forward after bathithia batura now the way forward ni una na kuma ruare no tuteka kugethea kwina forum ingi ya Meru ya mantu akaua tukamenya ndi kuma ruare going forward kana kuma next month going forward murimi akaua kan benefit na njire kariu na itatuike akiyurari conference na conference iti yana the real solutions mathina ya arimi bakaua but of importance to note kinyake Meru ratuthikirite na tutegete ntukweru ari mwenda na kiuria kiu I wish indirari na indairo nafasi ya kuuria what is the future of coffee day Kenya ni iriku na especially Meru region ngakwa challenge mwenda ngakurongo tere muntu ai 35 years and below akurima kaua wethira wina thina mno point out wethira wina challenge nene sana kumbonia muntu ena miaka 35 and below na imurimi wambi okaua and thine we kara kwa addresswa it means in the next 30 years kawa kabo chwira ntaira kagethira ge kuitate kakuthira nite anonto the young people have not been initiated kabatira batari tonjurie kuitate yorimi bokaua baraba ingi kumenya uni bari kintu 40 years and between 35 and 40 baraba ingi kabaitangire kaua bambia kwa anda into bingi nonto of course katina benefits irachi bati kuitate withira iya kuruke murimi okaua so ukatukarea kwa address the issue of the future ekaua it means in effort ito wekira thai ikethira chi effort in futility nete nondo kwa tuika generation ye na kwira wa youth ibo future kwa tuika future kula yende ekeya ita prepewa manto yori mibokaua ita prepewa ya na initiate manto na ya kumenyera kaua buraka menyairwa buraka andawa kakathithirwa mantu na nambi by go through the process na ba ko government ikenda ya nturia to munta wakachinda ni corona thirikari ke thithiri and deliberate effort ya kwariria mantu ya vaccine ka thirikari thithiri deliberate effort tia kuthithia campaign vaccine na no ikwa vaccine kirio utethia mwiri yoku lakini no mwanka utangaziro kamemene utangaziro TV ne wikirwo mangazeti ne wikirwo kiri advert kila mahali kenda umuntu ambi vaccine so kinyama antu yo urimi bwa kaua urimi bwa majani urimi bwa sunflower urimi bwa cotton if government is really looking forward
kureta manto ya in the limelight na future yo ithire sawa no mwanka ithire na deliberate effort ya kuthithia campaigns towards urimibwa intobike vijana no mwanka urimibwa kawa buthithwe kintu gitawa swagarific no mwanka ithire swagi kurima kawa kenda vijana bathainya babona mbi wina mubango irongo kwira atiri kirinya kethe na mubango wenka itumbi kandi nyandari maninka. I'm just one young person from Meru County where 70% population Meru young people. So oninkenda kinya forum wira irare yegoro kutuika kwinenya panelist o kijana ara akaya na challenge iriko. But then meari mwe vijana vaona wa kabatina ideas vijana bakaona akabati kumenya kana autistic bene okay the growth of this country na county at large. So uni challenge ira kenke ya DP wetu na kinya baba kwarire manto akawa ibathwanirie sana what is the future of coffee in the next 20 years iba obakethe abakeri makawa kethira kirinya owa in his mid 20s aitite kuyuria miaka 30 ati baba ingenda kwira ukeya kwenda ruari itaurie na nyauria mtandaone antu bara be 35 and below na ne arimi bakawa na be na nyamunda nusu eka yo kawa you may not find any. Thank you sana. Thank you bere twejakire mheshimiwa Mugambi twetakire Facebook kwa mtu gwetwa selector aliulia Endwini kiongozi ameenda wapi kwa ongeo kuga supu meoro. Thank you sana kwa mtu gwetwa okay Paul Kennedy thank you sana ibwega na ntu bakwethera tutageta kwena kiongo Paul Kennedy kiongozi yako wapi ni antu bakuchwa Endwini Salezi uduranira mutuma kumanterechi yangu boke kana thank you sana kwena Kennedy mutuma kwena kidogo tu kwena nani kuna SMS nataka kuangalia hapa kwa Facebook ai kiongozi Edwin alienda wapi alipotelea wapi history ya Edwin tuache kidogo tutigane na Edwin kidogo ni mtu pengine ni kumenya kwawe kana mantu jawe tukeja kirija lakini tuije kiregwe mheshimiwa Mugambi before tuita angino ntobwa time Mugambi nwembas nambas ne Mugambi yeje ne mere yaku secretary general yata wamaanisha aningi mbele mbetabu ngwenda kuongera kidini ya kawa yes kigoma no kigirali Meru kerejete guso problem iriku ikyo kyori yantu bakoria ari no mwankambuli tu no tuli ni arimi patikuli makawa kana kantu bagire upu na kawa abantu bagire upu no tubali ma patikuona kawa akiva aindisha kambuge ndikulikiria mando yote yari yaralirwe kono derende ndifaire one problem ya katel ati mulimi yari makawa takadiwa ngeta mwankarongo kiru mwedo mashiringi ngiri 3 kana inya nara rongo ende mulimi atakona binya shiringi bana amuntu ugwito katero nu nandi muntu nkwenda kumumenya ndenda kulia dirikari uyu katero kae na risabu kana kara Nairobi yedra kara Nairobi imbi wejete gutangira mulimi okawa na risabu ukiara ile mandu akatero risabu na katero atikara na anya risabu katero nu bukara no Nairobi tigange yawo katero we gwitwa katero inde igirwe NDP akiuga iba mwikiritie bilioni 7 iba mwera okirwire bakaguraga bamunengaira gantu na tarauga mbejiu igedero bilioni 7 na ndinde ndakwira kashagu muntu wo kwirira uno mtu yu niyo katero niyo ikunyanyasa mulimi mugwate no mwikire ndeni nyo ndo katero ne umirire na chi umiririe takona deputy president ni interesting bengo cha maguru na njara
You know it's funny. Katero ne umire. Ileta mwango bichire deputy president. Yes. Katero era mwira na ndio watu kurumaya gantu. Katero je ni Na ndio Katero wewe kiri mpengu. Badile ifanye. Wajoka na iro no ndingwa no ukalimiro mwankata. Kashagura. Wowe kira Katero wewe mpengu no ndiko ngada mpengu ngurukindani. Ni mwe Katero wewe. Katero wewe mwetu. Eu yari ubichi. Mantu jatiri aravu mbecha kiti kirafama kuma ndiye mbegera bakolewa indi imbiyete ku kigana kikinyangiriye mwe ondi ndregirwe Moses kwano kinyangiriye mwe 500 nikinyangiriye 500 waki indi Katero mbere ya kirwe mpengo nande gikire kikinguria Doria migambo yaku nio nchokererie Secretary General Mugambi imbasi na mbasi imugambi nyata wamaanisha kambuge uju kila ntu betrege TV bantu mamono na bagwa bagampiga kyamene daba yibe na bakwa bampiga kyamene na ndaba chokiria ndabantu kumugwa mugwanja na ndakwira uwe we mwenda nchamba ndabarikaniriye idandatu idano mwange kinyemucho emwe ikuthira kukumwenga mheshimiwa enderi na ndingire kuma mitungu ambira nkwire nkomenda mwira na ndi ntatumi na ntumite ja mukuru lakini nuije mukuru gikimirwa agatumwa anenkairwa ndenge ageta kuga nkome na ndi ntukuichiathirire na ndi chiathirire no tengwa ndikwengwa kana indengirwe ntakumena ndite kwa kambira no secretary general no ko gutrenga na ndaberire bakire buru na ndi mbazi ne aho kana ne kwa ni undamanisha go ndamanisha uwo kuga gambenga ne yage dada ambenge na tuike no mbazi watweka tumbo mbenga akire forever na ndi ya tumba na ndai ndakwirite mwenda ndakwira bere kwa kinya benda mpongera ntuko ngagitata ukabongera barakwira iba kwenda kongera ntuko ndeka kongera ali batambirire kankwire uju kiama kiambasi kina history na imanyara is part of that history kiama kiambasi kiambiri tue ni atongeria bana yes mheshimiwa Kiretu Murungi Leni Kivuti Titus Ntochu na Mugambi Manyara baba arageri kiri umwe wa baba wayo ali na ndi bara bakwirite kwa Manto ji Manyara na mbazi na kumweka kana atapokule kwa mwenga ibaba ko baba iboshi aunda bakama ndomba kuga baba ibara tuga Supreme Council Supreme Council tishi aunda ibaba le guru na ala top kile kiama ibaba make a decision lakini constitution ya kiama kiambasi ni ko recognize organize wa Supreme Council ni ando bana na baba araja na bakiari na alichabu ute mtu wao kinya Meru town yaja akiwa hii official kia waugire utumba ko rumona anto bagwita na maguru jandira ku yato maanisha balita na maguru jandira ku yari ugo waugire bweshimu Mugambi na ndi ko yandikira ndo bara bonde bonire ugono wayi ije bamwe badingera ndi bando bangara oba bakoruma obo banduma igo batomerete ntukwe to ingirije angata to abivya angata dina ndembe jigudira do ibara nanga patomera ngara andi antu bankuri na tabakuja kuntuma TV lakini kaba atomi nuo batometa mheshimiwa ntiwa lakini abatomi kubo ibandingire bimu bambira bonde utambira umona kuga nkome umona ntomera mbera nkwire ito muri mu mutomete inda murekere no murekere abachoka namu bonora bagampinga kiamene kiambasi na by the way bamenye bakenda kumpinga kiamene kiambasi yes ini kaandika barua ya witai delegate ini delegate ibangana na ibao kinya benda metra delegate ngirida nka bedera Kenoru Stadium peje bampingireo nani mbere delegate papa batumba kuma na ala bachoka batena ngarama na bateri itaranchi ogwigwa ko wite ni kulete ni ngirida no dana delegate ngirida no na ngirida ni milioni 20 bure de meden panike baruka bweta bumpingi ondo andobatu tumba kubera beni nguku na mburi bejeta muchemani kwenga secretary general yes tende yaki
Kwa bamwe bambirire mheshimiwa akiri antu babaragia bamwe bambira batitana maguru. Beta nae. Nangari. Baba ingi kijaba be nangari. Akwere. Betero umbu. Utimiona. Etuirwe bambi. Mutegeria Meru TV. Secretary General kwa Vice Mheshimiwa Mugambi. Tuna mheshimiwa Kirinya. Kwa kwanza ugo urikana kambasi. Yes. Na imbije norumete dunya nukumenya rina mureo. Yes. Ntukwira waigirwe Mugambi akengwa kyamene. Na no kwere baruge kwithora assembly. Wajukirie mantu jau ate. Ari unimenya mbere ndailirie ndauria iba baba kwenda kuinga Secretary General kwa. Na I think akaithira generous enough kuira that I'm still the youth leader. Yes. Wakiama Kambas. So ndina nkobia yele wa mbonao. Nkobia mone kuithira ndire MCA. Nkobia yele kuithira ndi still nontuntathuru kwa. Yes. Ndi youth leader wakiama au Meru County. Munene okweta wa Pamela Gitobu. Noe at the national level. Ndailiri bao ndatega nontu indari secretariat ya kiama at the Meru level indakara inyaki NEC Meru embo dire make decisions about Meru na management ya Meru County give the 12 officials. Yes. Kirinya Mwenda is one of them aro amerite vijana na ndiko ilia ki among the 12 officials bakiama ba Meru County. Yes. Parabo onde barakia none of them are official county. Ndawa maybe kaba ombikia kuthira ni officials ba kiama pa sub counties. Nda ilia ki list ya sub county officials. None of them are official kiama kabas kirimbi. Nda taringi da wambu abeba ward. Nda ilia officials ba kiama getu ba ward level. At ward level to leadership ya kiama from national to the ward level. Nda ilia ke leadership we ward ndethira utewe nyomwe are official ndikwa ile ndona bamwe ke amaka ke are generous enough kubanenkera ticket barani niu bai kurana na ticket ya kama ibo bana ndibe ire bara mabenda kwethia kama ikiambi na kinyani ni ichio ichi expire their membership nini already expired ndikethira 1 year na 1 year ne expired ito launch yake ama Memorial last year thaitu June so ibaba atinya ku renew membership yo mbere bambiririe witate kuwa iba kuinga anybody from the party so onintayo kirie mantu na njira nini only mantu ya kawaida no ti mantu ya kawaida but mbere kanda ambire kwa ilia ni baoba ndona of course tanto nini ba ombikio call ni short kiamene ne antu ibaratu imaoni ya baraba kwenda bawikwa no baritembi no barite maoni plus again Mwenda kankwire kiama getu menya we are the county assembly ndi unimbarire ruterero county assembly but we fall under what we call the minority side of the government na ngoe minority ira nene ni kuthithia gintu kitwa checks and balances kwendete tu ijao mheshimiwa. Yes, kwendete tu ijao okay kenda tumba kwali au muno lakini le mheshimiwa mbejakire mheshimiwa Mugambi na mantu jamu yombere kwethera jagita kotina nze kwenda twariria jau lakini kule mantu augire mtombazi urogeta kathinga tangavana bukelanira ni atio maanisha kambuge uje kotikia magite constitution yake. Yes. Na code of conduct. Yes. Kadora gwitikaniritie buri association yantu baraba kwenda Qurani kiama. Yes. Kana bai members ba kiama. Yes. Gwitikaniria rules na regulations ya kiama kiu. Kana mawatho ya kiama kiu ureja kuga. Na ndika muge manzo jara ndaugire. Tika ya tofauti na kinya mawatho ya kanisa. Mbagwira Methodist na mawatho yayo. Yes. Katoliki bena yayo, Katombeko bena yayo. For example, utiomba kwitho imu Catholic umau weta Methodist na wambere kulitantu Catholic church ukikaye Methodist church na wageria guchoka nara wengwa ugote kwenda kwingo. Okay ngo. Muntu uti ugiku.
no te kwete kuthithio na ndi kiama na kio ubwirite kureta antu kiamene te kubalita kiamene no kibaika yai aja na ndi antu baba itaga kira antu baitaga antu kiamene bagika iria kawira mwangaza tabera tiri eu tingu yenu na ibo kuvunja sheria ya kiama kia mbasi leo wenda gutinda okole arali kano gatinda kanisa nera kumurira mpi eu ti oversight kumudhiviri ti sheria ukurukia na ale assembly okay na ti antu baku ku represent assembly kana imwe else kana bagutumite kuthire ngwije oi ngwije kukuthire binafsi kendi kumbenefit uwe uri muntu na kiama gitigwete rutha berema ndaberire riranga nejete wondi eku ejete kuthire mantu ya ubichi official things pwede roburio na bomu support na bomu ira antu benu pakwera bakwenda kuthithirwa kuti muntu bathekete kunya barugera na ndikiri nikugo lakini weta okolea ralezi kutinda kondansi au ki platform au kukuga ngabana ni mama angagabana ni nini 10 million breaks nonsense kama kiambazi kititikiria bu ogeta obiwo bu nuibangita ndweu naibangire kita mono tayari niko tayari na bu ntiu mau anga nangwero bundu mbugete kinyibo kuthithika kungi sabina chege na itirwe Jubilee lakini bali wa still bali na Jubilee na itirwe Jubilee kinyaka uwa kinyaka kwa na kuvuga lakini ndaviviri tukatirimba na koti tukagambira koti no problem tuko ndo kumantu koti ende uranda aviri ndagetirata ndaviviri kinya Jubilee ule viviri ndagetirata ndaviviri weta asimio ibali tiro wetwa Senator Ndulo na bekirongi ageta agweta Kenya kwanza manto ya kudivia yekinyeja udivia mabingi kenda umba commenting party discipline yes na tulienda kugo uyo twiki ya makia mbasi na kwenda ubera u uti mtu tuthekete na nyororo uro kwenda kuma na kidate na ume lakini agachoka gairi atina nale kinyaka kuruga gura karanjali kaka kwa twika kakauma agete kwa niba gatinde no ugorokeje karare ana kuririo Kuruka ute babo ka uledi boko kageta complete ka karana. It is not possible. Ani unaona ndo bakibibi uraba kwenda. Yaka nyombe, yaka mbasi the rules and regulations kana yakete discipline. Kana nyombe ti murango. Ulo kwenda kuuma kauma ulo kwenda utonya agatonya na kadiviola kwenda. Bubo tikalika the secretary general. Mheshimiwa Mugambi tukiumara tugeta break. Antu bamobaki amakiki ya base Mheshimiwa Mugambi ni antu bakuwe muno nora wari governor wa Meru Mheshimiwa Kiraito Murungi na Kiraito Murungi numo wantu baba na utukona jaka Kiraito nawe omba kurunga makanjiria kubarwirira obaringithia ankwere uyu ndikwenda kwariria Mheshimiwa Kiraito Murungi yes kinyawe akagitata agachiariri lakini sofa akawigitwe alite musimamo different from jora secretary general alite ali ko ntu bwa hapo kuwatandirite bwe kyama andi ankwere uyu uni ntumba kumara gwakwa ndibio ntundirite kiama andi ugwira kiama no ubira yes. Thank you sana muraidhiria wa Meru TV tugwatanite na Mheshimiwa Mugambi na Mheshimiwa Kirinya endwi ni kiongozi na urire na matukira mbuga imwankijoro muri onere jo kujomba kwethera jo kimuretera thina turenda kwethera tugita break tucokerete kaire nikenda tukomba kwethera tugita na mbere na rwaria rwetu rikana muthikiria na mutegerio Meru TV twitite mwanka thainya so tukethera tugicoka kiri baraba tuthikirite kamemene getu kathire FM tubwire bugachinjia mutambo itu chokete kiri baraba tutegete Meru TV kuma Meru Tharakanithi Embu Isiolo Laikipia Marsabit gwita Ntereche Nairobi gwita Mwanka Mombasa kila mahali turikwira ugachinjia itu chokerete kaire nyuma ya ndaika ite kuraja.
Mbetago mwarimu Thuranira Stephen and teacher Wanairere day and boarding primary and junior secondary kokorokera Thabiti Sacco nebombite gututetheria kwaka administration block kokorokera obo no batutethetie kwinja bwao batonyera batutetheria ni kugura bus batutetheria ni kwaramia munda jo cukuru Thabiti Sacco neo aciari betu bariagaira fee na bariro fee tukare arimu betu na Sacco. Thabiti Sacco nitwejenaga loan kiri mashukuru na biashara mwanya mwanya inya twina advance loan kiri amemba betu wegwatia loan ulibatara kuthowina guarantor baire kana ukeja na title deed kana logbook register na times kumanya mantu nkoroki tuingira obishine cietu ili yakwena kana tuingia thimo kurukia namba ije 0701911765 kana 0754911765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co.ke. Thabiti Sacco, our Sacco, our growth. Murimi, kambuni ya iria ya Meru Dairy ni kugwata ugeni kiri wonania bwa urithi na urimi bwa iria kinine gya Gitoro Showground juma ya tariki 16 cia mweri jo kwambiria thaa imwe cia rukiri mbere njukia kanya ga gukaribisha arimi bonde kiri kiatho githu kinene gya tuko ya njuma tariki 16 kirai getha kinara ASK Showground haja ukaigwatira ote ya bwa kinandi kiri urimi bwa iria njira cia kinandi cia kuthondeka bia kuria bia ndethia na nkoroki uchionere ng'ombe iria ikurita lita nkoroki ya 50 cia iria ontuko na ituchwite nyata aramba beru ya bangi bagwitwa Endless Africa pero bena new technologies iri gutuma murimi akomba kuona iria na kwinika ngarama Murimi ukaigwatira utungata bote marei kuma kiri mandagitari bachibitari ya Meru Referral Hospital mugeni wa Nkobobo akethirwa ari mutongeria wa Nthiguru mukathe ndagitari William Samoei Ruto. Murimi ugatigwa nyuma amumwirira jotetethagia gucokeria nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira uthingatene na batu kumara twambiririe tukari tugwita break kidogo na sasa tumerundi tena tugucoka kairi kirigwa mutegerio Meru TV mubango ni rumuri muthikiria na muroto jwetu ni gutigira tukwariria mantu kathumba jara gwita na mbere haja ndigurune yetu ya Kenya tuguthira tugitegera mantu jeigie national na nande turenda gucoka kiri mantu jeigie county tugutegera kia makira kia bus na nande turenda kwija kiri maendeleo ja county kumutegeri wetu wa Meru TV dikana kwaranira na batu kurukira Facebook yetu na kurukira line yetu ya SMS hara kundo tutegere teori ugorobwa ntuko ya narua itugukwira okaire ibwega nonto bogo tuthingata ibwega nonto bogo tutara ibwega nonto bogo twetikia sisi tunashukuru sana kile anto bonde barabendirite batu supportete guko Thabiti Sacco anto ba Meru Dairy anto ba Solution Sacco sisi tunashukuru itokubwira ibwega nonto bogo twetikia na bange baba inge bara tutiromba kudira tukigweta Mheshimiwa Mugambi nchokete kirigwe kiri mantu jaigie maendeleo jari Meru na muno niongeta kiri Mheshimiwa Mwenda Kirinya Mheshimiwa Mugambi nwithirite ukiariria 70% kiri ayudi ni ati okumanisha 70% ibwega muno Mwenda NCHAMBA 70% mbere mambo biora yambiriri ukeja gutega population ya Meru kiri aringi kura yes antu bara bena kura ira nyingi ni ayuthi na kinyoge eta gutara wona gi kura ikumiriri ngawa mugwanja
iringawa ni youth. Yes. Kunde kuona 70% kura muwanja kiri 10 iringawa ni youth. Ndauga then youth babwirite kunengerwa aki yao kulingana nawe nenya yao. Era bareta kenda thirikari gitatia ifomwa. So 70% ikuga youth no ntobe na inya ya 70% ikura ira iunda thirikari Meru. Iba nengerwe 70% ya ngugi kia kuandikana unemployment. Iba nengerwe 70% ya ngugi kia appointment. Iwi kwa chama ni mbodi fulani. Kana director mbodi fulani ya appointo. Iba nengerwe 70%. Ibo choke ba nengerwe 70% ya tenda chonde iri kunenda ni Meru County. Yes. Kenda ba ginya. Nonto undi mugambi manyara utitumikia uni utweke ini kunenkerwa tenda na uni orinde established dina intobia kwa dikamukuru bambita kinyaka mukuru mutandao na ngetikiria. Yes. Na ndakaire aja na ichi kulinga kura na ichi kunindi mbeche yu na ichi kunindi ngogeki ine gwatwika uni ni kadithagia mantu jaja undi ugatiri utu twikire pressure thirikari Meru County youth aki yawe ya 70%. Kimanto ya appointment, kimanto ya employment na manto ya tenda. Kenda youth bomba gukira. Ne wetania na kinyaura mheshimiwa Ruto uga bottom up. Wambirie ndo gitete no kuigwa. Uni ndiuga utitumikia youth wetha bakiringa kura 70% na bade unaone 10% kana less ya kiki thirikari na ibo baingi huu ndenda kuga tugekira pressure thirikari Meru County mwanke youth akiaunda into bidatu na gwa tweka bativithio ndenda kuthithia movement ya youth unde patron wa namba support mbere next time kare ni aje buthure anto barabo kwenda batonya thirikari ne wingi bwabu bwingwa kwithure Badhure ngavana buge ngavana no buge deputy ngavana no buge masisi ni bao buge ma chief officers bao buge directors bao mwanga buge kinyabo chimanio market no badile thirikari yao tucho kitwambe list you kila pali tukija kwenu mwenda tukambalizi tukonania na umite kia buri anto baraba bakethwa ba thirikari na yuthi bao na imite bile ko bai tukamba yuthi balinge kura anto bau ukiringira ngavana na babange balingira kura omuntu ete obishiwe kuma leo to implement policy ya 70%. Utingirengi no tutwale akuthithio yuthi bakara bakariri ni anto bakuya barumianga kubarumagia kitu kindoka nako bagurira nchobi bakaina meetings cia siasa balingira kura bakabaingira kaja eu nio nyomerera kwenda to break away ndienda for example antu no bauge youth batena mbecha kinya cia gu implement kana baiwa barabara ya milioni 20 batena mbecha cia kugitatia cia gwaka uni buga youth baewe ba group baewe youth bachoke mugambi manyara bamwe sub contract no ntuno na mbecha cia kugitatia cia gwaka bere mugambi ogwaka barabara yetu wakule 15 million na ani bare 20 million the youth directly 20 million kana to bare 20 million thirikari yuthi bati na milioni ngana 5 tukorano lakini mtu gitonga gitibwirite kuja directly kia watenda ikurugirite youth. It is very simple. Oka youth tenda bagacho mtu ora bagitanire no ngugi nabo pokire and within 1 year wona kia youth bena matrakta yao na into bingi bakiomba kuthithia manto jao ora bakwenda lakini tutomba gukara tu airagia youth ia ini out tukabatumera tukabera ngaibu asurazi anga inini anga twatonya thirikari tukathithio ndienda kinya thirikari onde ifomwe mbere ngera youth ba form thirikari mbere pete ke no rustendio baduri ando from top to bottom na tuya kia goto kambalisti bara baduri nei bao na ibo boringira kura kenda bona itibien Mheshimiwa Kirinya gokwenda kana igwegwe ukwenda kuromba gavana gwentu moro go karonga muri muyuthi gite kia gavana well manto yonde yanga ibaba
manto yonde yangai manya nkwire Mwenda. We have seen it elsewhere. Governor wa Nandi is a young person. So nukumba wina kiroto ndeshua unindi na capacity nkuluki nye kawira Mwangaza, the intellectual capacity ya wiki ya Meru na mbere na teka nkuwa teka nkuwa just because ndekirinya kankuona the plan that is there today. If I am the governor today, I can do better than the current governor. Kethe in governor Meru I can do better than the current governor. Manto jatatu jaku jaria umba kuchinda kawira Mwangaza bwambere. One, planning. I can plan this county better than Bore plan dhai. Boyaili na buo. I can attract investors known to the capability na language ya kuumba ku investors ve ya Meru by investing in Meru nkaumba kureta kinya more partners baraba umbekia kupartner na county ya toe Meru. Tukaona more development here in Meru County na investors beunda bareta nte be yaba investi au Meru nte riambecha chio na I run away ya burambecha chia mountain run chia rirwe na governor run away boya dhatu oni ndaomba kwa youths ba Meru a more broader platform which area our county as opposed to the current administration, and in fact ke plan na kinyake budget proposal na budget estimate irario warit not for minda trenda vivia corrections ke ADP reto annual development plan plan ye governor ku about vijana arena yontoketo wa humanitarian assistance niriku ni okolea ya kirangi. Humanitarian assistance ni okolea ya kirangi. So yuyo mpango governor yuyo ukire vijana ba Meru wita aba mutu aba Murengeti abambi. But if I am the governor today, mbithi Meru County ika a technology hub ya youth ba Meru County. Ngareta ajira digital Meru au ngaeta ki ba UN habitat nkabonia potential irai na vijana ba Meru County. Ya wita dhaiki industry ya hospitality save for this time round muntu awito Rigathi Gachagua arari Meru tono hospitality ya Meru yukira kanini hospitality industry ya Meru ke wita ekuya tourism industry ya Meru ke wita ekuya. Why? Because governor ikuo atena tekniko know-how ebura umbikia kuitabura Meru indaigiru mheshimiwa ukiuga na kanywa gaku wauga achungu baraba kweja obichine ngavana bare alirwa Meru kwina thine kwaraniria katika muchungu leo kweja na ngavana na ngavana kuna gintu achungu kuna gintu kita language barrier. Yes. So na ya kwithire ndi muchungu ari yake rwa baitane ndrari kwina ira twita street language bwana kwina ira twita street language na ginyoke ya wita some other counties. Yes. Ukona slogan chio. Yes. Slogan kinya muntu nare ya kwina ngi weta ukona kurirwa welcome to certain county the land of opportunities. Nukuwata welcome to the Rakanithi County and haven of value addition. Kumuchunkura ena interest ye value addition ni tu ene na incho agetana narakwina ni the hub of value addition. Sawa weta ora akwiro land of opportunities ageta nara nonto the opportunities for him and for the people in that county. We are making happy. Nende murume kato ere chachil show nawe bwana kutuika ene I commentary tu ni Meru. So utiomba kuira muchungu turingane ndari nitokari tona kamungu kaende ende wo muntu umite swinde ni umura kabati akamenya imbio kuwa we
of course kakatheka tu nonturi you know akatheka for the sake of it onto ingavana uwa no you see mena kona people around you bakutheka ende nyawe ukatheka tu simple nonto bangi ba witate but I can tell you kwi language we mutongeri utemenya utumira how much did we see of our governor reiga shagwa arari ku ekenda wona mantu yankwarie na language bari igintu mbaya nonturona abasang bamuthomi njuki bai so vibrant bakiura kichuria na bakiarakia na bakioya inyenda eka 5 kana 10 on the podium how much time did you hear our governor arerete mantu akawa na topic ile rare ontu kweu the topic of the day how much ngwa kuwa iko dhivya nini na kwera antu karibuni actually ikithoria atumire almost throughout au asanteni wa asanteni na kuma au na ikaunte yoare Mheshimiwa Mugambi. So language mbari ereo. Mheshimiwa Mugambi Secretary General kama Kambasi. Imbia tumawe tangavana chiomaragaje gitara campaign. Sorry kukuchokia siasa ene. Ende imbia tuma omwita chiomaragara. Nande undali siasa ene kia kiraitu. Yes. Na kiraitu ki yukuandikite. Beyond politics. Yes. Na yukulirea nandi votete penji mwaka na yere kundescribe Kawira Mwangaza. Augite Kawira Mwangaza is a very drama queen. Kaito na ugite on. Na nke interpreterantu Meru. Yes. Uweta washo maragara. Yes. Ukwelewa? Yes. Kwa yani mtu wa sarakasi. Mtu wa ituko bituko mtu ukarandio mpaka kurivya ngogi ya mtaratara na tuge na nda utwe kangavana. Yes. Manto ya udamweta ya reflect. Yes. Kawira Mwangaza is the first governor. Yes. In the whole Kenya Kanyaki. Wa gutuma Mbonde Ngand eta gukarande bane ambassador. Ando bata ke drate mene na ambassador mundo na murembu Meru ambule nari no gutuma Mbonde Ngand ageta ko negotiate na ambassador. I'm very sorry for that. No, you see, you get one governor at available with a protocol. Yes. Abure to my deputy away. Yes. Can I get a deputy at available? Yes. I got your waziri ore. Don't get you. You better to discuss in ambassador. Yes. I'm to my negotiate. Yes. But when you are at to my bonding garden, I can't bonding garden in body. Relative. Yes. Na ambassador akaliaja. Akindo wani discuss na mtu munene sana. Yes. Thirikari-ini. Sarakazi. Ko isho maragara. Nicho kuna na ndiki kalikaja. Ko ubwe mpombo kwira bole Ameru. Kila tiko rumi. Kili ko describe muntu ulingana na character ye. Yawe. Na ko manju ya kalika yinomo. Nuroni the other day. Edete eta kabineti yewe na chief officers. Eta officer mwamuri ambete chenyo merena ate cha tumirikire. Mbete chiai. Chia Mountain Run. Yes. A very young man, very intelligent. Yes. Mtu mume sana. Yes. Explain very well. Mwanka shilingi au gairi tigeri shilingi girimagana ye. Chali girimagana jatano, yes. Na ande achokeru mubira watu ikija kabarire mbecha jakabenyangirie mbecha na ngabana ngenti muno ge TV lakini kirundu atabwira imbije rira bukuthithia mubango jwa kwitho abwena kiatho jakira kia Mount Kenya Mountain Run. Yes. No mwanka bwitho bwena procurement plan. Imbe singana bukagita atia bugatumira kiathone giki ita wa budget. Yes. Ndenda ngabana alita budget ira babangite gutumira kiathone kiu onania kethira kiari milioni 5 iki approve itumirwa kiatumirwa milioni 10
era muntu uyu kana ntu ibayite mbecha no ntu what I'm telling you Mwenda wetia budget ira ya leo ira ya gitite buria ira ya bangiri kia dokiu ukona kia bangiri na ngabana approve milioni 13 ukethwa ofisa sawa budget ya milioni 13 mheshimiwa ndiga ndirie ukethwa budget ira banengiri ni milioni 13 yes. na bakera gorega atumirika kende kinya milioni 13 na bate exceed budget yu ni ate umba gwito bandika aria ukone ni akabatumire mbecha hui na yugo approve it budget yu ikyo gutuma mbuga ewe kuonania ngaba no di sarakasi ya kuthithia atia akuthithio bici no ntu atatu ni budget ngana approve it na ndombo kwira mbecha ira ki approve it we itakuruka itakurukwa ni ira ki atumirikire ko utugucoke mubira kwawe na rite budget ira approve it to ni milioni 5 tuberingira tumire gutumira milioni 10 number 2 kinyaje uyonde maja ukarika ki mtorona engine ki mtorona ikitu kwa polisi kana kwa DCI ero akuya mbecha onde batio bichi kwa unaijora thithagia sarakasi cia wale anto bakagwiru bakone yakanga bana gwita ngwe gutingu ya litaka na iye ura mbecha cietire na iye nare cia urire na iye kau butumira ego kwirito ndoni entu kwingia akiuga ugate nindetere we expose yo thithia atia wa wata uike kotini wa gata uwenga ubici tafadhali bugakara bukiaira ngo muntu yo Mheshimiwa Kirenya ngorire mbeca cia kansa Governor, niki the responsibility ya bad leadership it will fall na mtunge i fall na the hand na the hand of Meru County tunge i governor sawa now utibu uwe gutuika you are the one mbere buru wambe umenye ki MCIDC nonto itawa Meru County Investment and Development Corporation either a corporation yena mandate ya yoyongwa eko ne akolokeru nya county assembly either a body so ima detend nya kurani mbi its affairs no ya liquor board no ya board enge ya manto ya kuudhurania rent na interview vingi so Mwenda bakiuma ba former regime igoti na 2.5 million. Department ya Youth, Gender and Sports ni aritete 800,000 igekira ki mantu na yambi ya kuorganize the mountain run. Now mbecha ichio that is 2.5 plus 800 dika ya 3.3 mbecha yende ikuona ni akaba ikia injected mantu ne kanza directly to organize it embi mountain run nonto inyechu cha mereru wareku wow na governor arenda kwethia we ibaba mutheru ibaba mukembu ndeto uburu bange barete we akwirita ndeto niritu you which is not true. Who is in charge of Meru County kwa tu kambecha ni kuiwa na igaeta na ikariwa. Who is in charge? Ukethira te we governor urite mbecha yu ukethira te we authorize te bura mbecha ikariwa then ubanga cinema ubanga gipindi ubanga sarakasi ubanga gymnastics chia kuoni antu bura wewe clean na bo ita nonto amenyeretia athira kia uita bura eta achore baba bathirania bauria kipindi kiubona ndagecheza atia. That's what she does. No ikirunya mheshimiwa Mporo na expose the other day ibu athitha kiu eta akauria kipindi kiubona ndabachethera ateru ari antu bamuraia uri umecheza sana sawa sawa wengwa kinya tuweke noru by the way reto akaribisha nonto I was lucky in there among baba karibisha deputy president ndukureko ya baba murisiva okay arange no ya u na uwa wengwa kaua mama nto ya kipindi botembomba awire kwa kipindi ne uni obotembo buru so nakumenyenya wengwa na ichekira chetaira kipindi development na kipindi nende ukethira ibwendere ngava no kipindi ri to meo to maendeleo
ubati kuria kwa women representative for 5 years intangible development iri kunyemwo umenya kwa kumenya kumeka rescue center rescue bana utoe alafu sasa umenya menya waka is one thing na ku rescue is another thing. Okay, now mantu ya mountain run 3.3 million nira already yareo mbecho huu ndio nikiri gathereni nini tiabati weta directly ika inject 10 ku fight mantu wa cancer Meru County tugiyenya kuongela 10 million ira yire kuongelo mbira we antu bara bonde be yire ba invest mbecha chio banki ba invest mbecha chio SACCOs ba invest mbecha chio individuals ko baba rita nyangiri gana ngirima na ile oningwa indaurire hood indaurire t-shirt meaning ngiri thatu na manata no yako nyayo mbecha na ichiambi chiarirwa. Yes, he is among bets icharirwe kinya unia was part of the people ba make sure that mountain run ikwambi ikwa successful nonto inda investor antoareku na indretere nyanda ucheru rorura I ran for 8 kilometers exactly. So I feel pain they part of the mountain run lakini mbecho waikuwa out of 13.8 million ira chombere kuma ke mountain run only 500,000. So kauri atire 13.3 million chetumekere ko vivi ate abu ke banga mountain run ire kabutare am budget yonto SG ate kuria you must have a budget in place ekubanga mbi kiatho bukamenya kumakinara ora bauanga tomakire ambeche imenya karaya ka ya kumenya komakiro na ngirima na 5 yakatha ichi budget ya kumaki mbeche ya na approve kana wari witate ikuingia. Number 2 kethira ni refreshment ira chiareo kethira ni MC ura tumekaira ntukweu kethira all the services that were procured that particular day you procure first. Procurement yende tore chonde chiakareka should not have come as an afterthought. Itabati kuthira ye mantu ya muisho yabati kuya ye ya mbere bukabanga bukamenya budget yetu imilioni 5. So ito target ke mountain run ye kinya wakarwate tutibati kuthanthe milioni 5 so that utinka cost yenge post the event the cost ira wewe inkaite I cost ya budget ira wabangire. So governor cannot run away and let me tell you Ameru tichia very soon wai kwanto bageta kotine bwana Mwenda Nchamba. Either somebody will go to court asking these questions, either somebody like me will go to the county assembly na mbiti statement ya borambe chichi ododiro na boracha tumero, either somebody akaandikira DCI, either somebody akaandikira EACC. Somebody but I can tell you somebody utekirinya no whether ikirinya kakirinya bange you know people are still watching take me akirinya kitu ankaina pain there are many people nanda kura tekandikira uri oninko menyanto bakaumira now by concerned that investors banks mbi anto baba ingebe umete na nyacho nkuna mbi bakeya bagaikira mbeche chio to the tune of 13.8 million na mbeche ikarewa through regime ya Kawira Mwangaza na Kawira Mwangaza anto take responsibility ka take excuses. We cannot allow that. Mheshimiwa Secretary General Mugambi kwena maana ekudithia mountain run ingine kuna jakanto baka contribute ye jakaire kambuge ukiri untu kinyambuga ndigani ubikuga au mountain run ya to aditi last year ya kreito ali ngavana yes bakivivieji February yes vedire 2.8 milioni accountine lakini dai tigere ngirima kana jatano ku kinyi mbetire vedire accountine ndira kitire hata nirariro tukorano kwa mheshimiwa Kawira Mwangaza tika kuyuka yanto bonde baribia note muntu kinyomo ingete obisi kinyomo wote muntu kinyomo wikete kwa DCI kana kwa EACC no tubeta no iwe bakandika statement bakete hata ba implicate utari budget no ndo mwanga kinyota kwa EACC with budget oru mbere budithia mountain run budget yu wa approve tembecinga na go ingabana uenda approve milioni 5 na ndikenda kesi ya kwethura ndori batumire tembeca buiri igeinya indikete othithie budget 15 milioni ri batumira 13 milioni utekezi winayo
utafadhali tia kujuka ya Meru baibia ati uwe mume kiyo tumire twa mwithire cio maragara nonto kethe nukurikana cio maragara ikagituju kara karegete kuinja kithima nyumu hingi kinja kithima lakini kwa gatenja na kakanywe roji na nyumu chierwe karie na ne kagituju gageta nonto ika describe itora kakari gageta gacio maragara kakeja akina kakeja kuri orono ungi umwega nyonyo nyomo ite kuminyika gituju kagwitata kageta kakanywa ruyo kakarekerwa ruyo kageta kakaveka na ndio uyu no wakothisha amuviene manya undikania veriti jojo kwanto mutungi na mpeja rukuru ndero ra gwakariwa akwenda kumenya ndo urirwe mheshimiwa Kirinya ntakomenya muthiene ntirikana hapo kana ntuikitambo sana tuikara na jojo kwanto mutungi ambera rukono rukondikania mheshimiwa ondikania manto ya kitambo sana ikurikana rukono nande mwisho joro rukono ru itu ntamenyere ikagwatirwe meni kaire Simba Simba nande no ali ngwakura bakaya ndio kwenda kinyango mbiba kwewa na makobokobo bakija kumenyisha maragaro no ntukwende ndo kulia 14 billion 14 na zero kenda ishi imbejira akonengero akaboletera kangombe kamwe virinji bwa mwinira ntuko yonze ndira tarire mbechinde tra ngombe kiumangiri date ngombe mwe kiumangiri date divide by 14 billion twedo atwe na ngombe ngiri 500 icio tumekura na mbechi ke 14 billion mheshimiwa tokale ya muchara toka kinyoka litaje uyombe kinyoka divi ugaita beyond uka everything else no tigana na ngombe ngiri gana tika mwaja kangiale ugaita kuongera kadita ntanta ukado kuona ndio kuongera kadita ruji hii sarakazi leto kugira tutikwe na mando yewe okona ngaba na muzima ake yuketrikale onde bageta wakatrikale nyomera barabara ya trikale national government ale getoro bageta wakarangi sibura kirosi mokebe ywangirie ko na mando yakona nwantuko yonde na ntuko yiri kana ithatu ukio nongona ngaba na kulitanguki ito Ameru omieni poga karabu ba metu aja nontu kendra bugetikiria utrita wi muntu jojo kinyabu bwena thina na mugambi manyara atetikiria we mheshimiwa Kirinya ugori assembly ya Meru ukwigwa milioni 30 kura na uri assembly othithiria atia ntuko bathithakia menya it's barely a week twetite kiumia kia bieli oyabura mantu yake ntuko to pending bills yes in the return statement actually in the already statement na kinyano mbeya mtumireyo bado speaker baere mwaka tariki 21 of this month yes the deadline ya uchokia statement ya kwa randa already na statement unda baere ba attach report ya ere wetwa Meru County Pending Bills Committee ere fomeru ngavana tariki yele che morio December na mandate yo yare 3 months meaning morio thato ibarebe kuthiria mandate 3 months down the line utiwa rona report yu utiwa kumenya bibi ke report yu so indetirie na ndabera ba either attitude suppliers na contractors baraba tiri waibao na netia na baraba kari waibao na netia so that Mumeru atekera waba mwe abadhithetie ngocha various and several itukwenda kumenya bamo baba bidhithetie various and several ibao contractors bau na suppliers baure barithitie various and several eba bakuro tengo ebaritete lakini bakwenda kuriwa Mumeru na kwenda kumenya nonto imbeche cia Mumeru ci umure tembeche cia kawira mwangaza imbeche cia Mumeru ju itate ichu kure ichi akure wacho na mbere Mumeru na ara kuondheri the reason why we akwa antu ya batu tukiaria passionately na tukiura kechuria inonto mbeche hii ngavana urabo durire timbe tubuta mudurire aitagira mbeche ciawe kana cia mukuru we aburitira chungwi apana imbeche cia kuo iro weta thoko no kaitwa wa parking aro gaitwa wa thithio no gaitwa ugaitwa excise duty inyinge ira mbeche ubu gitu ichonde ichu cie kairo kithatine kimwe
Chekiro kithatine kimwe ikambiririe ndiri imwe kwa ichu tauno na mountain run oi kuinga ichu tauno kira wa ite kure pending bills no ke kuyaru are mbeje ichekiro ki CRF mweri yena ai mweri yotanda tuturi almost atagati mbecha kaikiriki CRF chekiro 806 million chekure pending bills lakini ureta thai ugetwa 10% kwa wao ita na 10% ne governor no na kwa baba wetie na weta still renge ke baba sign bandu na baba wetie another 5% yo weta ba kura ba tu kumenya 10% ya governor tu bila tu kumenya to anto ba ofisi ya nani no anto ba ofisi ya governor ibo ba wetie 10% kendori wambi pending bills which is wrong lakini ndabatangazira mtu wenginda bera omeni bugaikia 10% ye nitia in the next 1 week or 2 mbecha kwa tu kaitira committed na financial ya kikuingwa mbecha kaichoka nondo buteme akongelo mbecha inge ke county revenue fund butira amba ku committee chirembi ireiro ende nondo itukumea bate umerichoka na chechoka mea tuto abangera tu ke na nondo ka tukera antu muntu mbecha irekirwe are mo tumira chechoka nariku nara so atin option ningi na mbecha na chuche kure pending bills itin option utemea kure achu mechara utemea kunja achu barabara utemenya ku procure achu nya chaiye ku kana wijikira achu ngarimbi mahuta no kaikare ambi pending bills so omeni potere in the next 2 weeks mbechu ikari watu atina mbati no kakarea endi nangabara tu bawigiro gwa ibaba yetate but itukwenda kumenya bau bonde bakwirwa that batakinya ivia threshold kuri wari ibao na nite nontu batakinya thiriembi threshold kuriwa so oni ndikirinya mwenda tochoka mbunge on Tuesday Wednesday ngaitie still another statement emantu a mountain run imbechi ya nache uthirwe u came in ibao imbechi ya nabayanire na budget ira yari anticipated budget ya mantu a mountain run na nati ko tumire exceed ya overspendi ko tu ka ingirima na ta no akiwitate so oninga play role kondre MCA ngaitie statement uni iyo lazima nitaitisha oyabo pending bills ndaitirie kinya ngaitia na nyingi there are many statement kwenda witate kwenda witia especially chia mantu a labor antubara ba witwa marshals na ate bandandikirwa iri advertisement yari kuno ntu employment act iriwa ngoya advertiswe sawa kuthire kuna competitive recruitment exercise ikwari na competitive recruitment exercise what are their qualifications by what through which account we will want to know all those things Mheshimiwa Mugambi no tudache tuichitire muno turi akwiye kuthirikiria mubango jo tujo ntukuya narua antu ndategera kire Facebook yetu na page yetu mutegerio Meru TV kire Facebook ni Meru TV Kenya na ndategera comment ile ku Mheshimiwa Mugambi hantu bariuga Mugambi for governor okwenda giteke governor kambu yoju na inte kwenda giteke governor no git utigiti kwenda wenda wandi na agenda ya kuorganize youth can increase 70%. Yes. Nanga tumira any means ya kuhakikisha bako increase something proportionate na witi yao de abalinga kula. Tukuiwa. Ntukwira bake benda ntuka MCA kana ntuka patron kana ntuka whatever they want kana tunkaranja bakambira. But for now, for the next 4 years ndenda kudinga agenda ya youth na nkero ande na kigomano giki nene muno na youth August tuido tukarire mantu yeu ku tafadhali kitike angabana kiko mbali sana thai yato kwenda kuwekera pressure kenda youth bona kiao kithirikari ije county arafu tuwekere pressure Ameru bone maendeleo na unio mheshimiwa Mporo ejire na idea kibiri kibiri wena kyo nina kibiri ngarine ngikamata Ameru Mheshimiwa Kenya wena kibiri ai government tia yako bana kibiri yangu anto batia ya mheshimiwa Mporo lakini yangu elekeza kimutongeri omwe we musimamo yua utetera Ameru na ate kukoma wantigwa ndaiwa skando ya mheshimiwa Mporo moto ya siasa arungamana antu na haki
na murungu kyo gituma wiwa agwita kirimene kuromba jana aingie kibiri kibiri kiu kinyani ndaki andopti ndogwa kinyani kwenda kubira shughuli kenda babe robo maendeleo uma barabara uma sibitali uma ndawa uma mbasali uma irazi bya ICD uma mbo na uma kila kitu ndokuigwa hiyo ndio idea pro na ingo support you 100% na bungi branco na kuwa in addition to that ndina idea kwa 70% ku support youth na yake no tengo ingine kalita go support ndo ino kuita fund you na nakwere bwana mwenda nchamba uni kinyade ambeta shi aseni mtu mwana uge kedera arona mbibeti arambi ya wenda shi aseni ndemu gabi manyara mbuga eje ndibu mbudire mbeta ngarombe gidiga senita neba ndonere one nkara kyama gya PNU materials nyingi kagita kare waromba gidiga seneta uni ndi mtu biachara na inga wiki myundene kwenda ndimite inya mkawiki ngawiki none nuri na kamera nuri mitakawa ndimite nchini nondo nchini tiago na nchini ya magana ya 5 Germany kwanza niko kadha na nyamu itingo kemenya ati umpa kuria na nya ng'ombe itire na itia wo tuku itia ule mitai kaigana awange unde waki ubigwa ndina biashara cha kuja kimo ubigwa kare mwenda nchamba kare vanchini yani mwenda nchamba ndamwera huu okay jamu kudhiuruki kendo tiko mbuli na nitambeje kwa mbende kilo emwe magana ubwa ngakoti nalo kwa bibya mbeje nkwenda becha muno kwanza uko weje kulitane tule menchini vile unaweza tengeneza hiyo ni sawa kabisa na ugeta kwa ni ndobira nto batinda kuia undikania speaker mheshimiwa Ayubu bundi gweka gita anda mikandi na ndiageta akagura mikandi ekwanda eje kabindi kenda nto batemwira arumia nto bantu reu mikandi ere abete abarumia bere nande bukambiere kwanko burumia mikandi era bukari kende kwata na nkono te muntu wiya nchini ali utwe wow nchini they around tukari ya mini spice ya kuruga kanyamogoro yes lakini ute muntu ndone anete na more nchini yemwe wewe yes ango ni naro ni gukedawa ndi utumira mbicha so ngakulitani biashara no gatinda kugia waziwazi mantu ambecha kakoni ambecha tirazimu tuwanie mantu ya ambecha sana na ngakoni biashara ilite mantu mainge mheshimiwa Kirinya tule mubango na arime kanda weru inde tori manya itiya kwa ngwerero ntini itiya wabana ukono orantu batekere okaya orantu batekere Facebook okaya biashara ile hatari ya kolimanjini na no edire kwibange bakore manjini Meru kweri utumuri miongere anga wikia nona kamera eku tugeta mheshimiwa kenda witikia manzungu kwira wingo gwashwa tugeta kenda uje next week no yes ikenda wa jairi kiumia kenda wona ma container ike yuko yuro roli nchu igeta rongo na roli mwe 1 million na ndina tambu kwa mbecha na mbecha yes na kiumia kadha roli ngani machabu ya kuja ngeda roli wow hii fan mheshimiwa Kirinya yeah itiye kayu tweje kire kwa mheshimiwa Kirinya na mbere tutiradiria mubango jwetu yes ugwe uri assembly na mbwire mbere maibwega muno nonto bongugira bugwita buri assembly ya Meru asante bwathuriro ni antu kenda bomba gwita kubarungamira na antu ibeterete muno development especially mashinani na ari antu baumite na ngwataniro yenu ya assembly ibo kuonania compared na assembly ira yari ku ije kwantu kuinka idiri nkona bwitite bwega muno na
ura wendere akethera ndere ura wendeje akethera ndeje na bote kurumana gucokaniria miario lakini mheshimiwa Kirinya assembly aragwa mugambo jweku in terms of language yetu Mairo, yes, official language yake Meru, Kiswahili na English. Ichi official language rome utumira the chambers. Lakini wewe me chambers no wari nyame ambo megeni. No wari na utewutithia. Yeah, but watu onya chambers ara official language ira umbeki utumira Kiswahili na kintu kiwitwa Kithungu kana English. Na wethira watumira Kiswahili ura waustiki mwankamui utekuchangania ari utemea wita uchanganya hapa na pale wa mui Kithungu ari Kithungu mwankambi mwankamuisho so icho official languages ira batu tumairara county assembly de neara chambers so kethira able durete muntu ena language mbaria ko kethira ko na challenge muntu ku chi express lakini nao meno ichi express munono ntunao me ikimeru nio ugire bali watu kansa kana ugire tuthithani ate kuringana ndari kuringana ndari mheshimiwa Mugambi thank you tuina ndaika kidogo twithira tukithiria no tukugite tukathiria thainya lakini mbongere 5 minutes kana tumba kuthira tukithirikiria rwari ruru na rwari ruru ndenda twija kiri mheshimiwa Mugambi Manyara ugo muteteri wantu na nwithirite ogiteta muno na gwantu ko inkai tigaruru ambasi waria nwithirite ogikira ndatega kinya kiri mitandaone utienda akwaria muno na ndi mheshimiwa Mugambi mbechi keja kwithira ikaura cia maendeleo chithiri gitonya kime ukone antu ugwaja secretary general wa kiama kia ambasi na ja muteteri wa antu muno ni ati okathithia na ndije iji 13 million mubango tuli kuri na ju aza Mugambi Manyara ibwega muno mwenda NCHAMBA nundu wakiwe kiu nambuge imbariti kidogo ndauga undirenda kwa thirikari ya Meru County kanya yamba kulita ngugi ina ntumi kararia na ntikuga batikumba ngugi lakini ndacho kandauga nkametomatomia bonekera ni kulitai ngugi na mwangara aiji imetomatometi hiyo ndio ita oversight ndio kendo ndio oversight urandu bathugania anga no mwanka senetero no kathi oversight mumeru wonde na ari en radio automatomia thirikari Meru County no ntu uni mbugite ndi Mugambi Manyara taiji ngo compile report na mbugite nka milita August ya kuona yo mwaka jojo ula thirikari Meru County itumirite 14 billion August around 15 na dhaindi kwenda kwariria report hiyo lakini bokona ngwira nditete na Meru bastoka sana ona report hiyo anyuma report ugeta koti kumau no mwanka tujukie hatua ya kisheria undi wakili nka ngenjwa kedri mbecha chi igochoka kedra mtu fulani mwamba au ipo kotini uguiwa na mantu jange nguwa ya kerwana ja mengi sana ya gwetia mtu 10% tumenyindio tuma mtu akalia biashara na mbuga kinya profit ya wera 10% ajogejo 10% tena mtu utavivia biashara uguiwa bui kunyanyasa watu lakini nteruga that is the position undienda kuija na facts kana ushahidi kwa unia kwenda ukwela mwenda NCHAMBA between now and 2027 nguge kwele ikeelewa iri thirikari ya Meru mbere na ni mbejete ndi nyuma mitomatomete mbona kethe ni kulitira Meru ngugi na ni gutumira mbeje cia Meru libwirite gutumirwa na ntitikiria mbeje cia Meru chiwa kana chinyangwa kana buthithirwa sarakazi iji kuthithwa kana ipindi biwo ipindi na bubura mbe bukara ya kagituyo kana gajire konywa roje gachiogete maragara na iruye bukarite gatinyo na gakanywa na gageta no tubu kumenya na muri yao kiria mandu jau na ngwire ngatumira everything possible ya gwensure utichiringe mumiru birora wetere ni tariki 15 ironga ida report kiuria kya muthia mheshimiwa Mugambi wataga mantu ja jonde
ja kwithira jagita na mbere tutirathiria na aumana mantu jonde umba kwithira ukiuga ukathingatĩria gũkũ ja Mugambi Manyara na mathuganio jaku kawira Mwangaza governor wa Meru utikuona jeka akwithira gicia inya muno kiri okore were akwithira kithithia weekend nukuona na gwita ngitanira cokere kairi antu ibaugere bakwenda ngite baisuithirwe gicoka na niracokere no supportaga okorea kana Kameru ugwe ja Mugambi Manyara nonaga gitedia na ndeka mbuge uyu kambuge no manko separate two issues o separate thirikari ya Meru County na kawira Mwangaza na asingabana na okorea bena murega na okorea chiao okori badege kinyambere bathurwa tuwethanerio you know bendere nacio na kinya kwatu kabati thuri barinde kwendelea nacio turienda kwariria mantu ja bakuthurwa ri ingogire kuba gwitira Meru na 14 billion iba kuliwa every year okorea timbe nacio government kita okorea kenda cio okorea mtu iri mbeji ile bali sa TV ciao na ingi muthi wao ni umpigwa bakiuga woni ndienda kwariria mantu ambetire ciuma national government no gotibura Ameru bagita watho kone na mantu yangi kana licenses mbeji icio kwenda kumenya ni ataba igutumiro tukwera no ko ntina bata yokorea ni kinya bakenda kuria ciokorea cionde utindu ko na balite mantu yoko ugora changa cia gukorea kinya botha mbecha muthi yokorea bajukia beta baria utindu ko ngari investigate na mbeji uchitire mbeji yechu umete Nairobi 14 billion na ira Ameru bakulitaja thokone mwekorwa etakwendia marigo ya gakoromone mbeji retagua etete thokone uri kwenda license ya kurugura nduka kana kioski mbeji retagua mtoro ukuleamba mbeji retagua matatu parking mbeji retagua mbeji icho kwenda kumenya uri gutumirika gutethia Meru. Okay, thank you Mheshimiwa Secretary General Mheshimiwa Mugambi. Mheshimiwa Karinya, kurare na mubango jo kugita county ya Nyambene jurajo aletero ni atongeria alio Mheshimiwa Mpuru na Mheshimiwa Senator wa Meru Mheshimiwa Kadhuri Murungi na antu bethera bagichangamukio ntu bura sana. Deputy President akiaria na Meru TV ntuko ya icho ne na ugere mantu ya tiumba kwithira ya kiumbe kana okuigwa ugwe Mheshimiwa Karinya waigiru ate number 1 DP Gachagua toe katiba katiba Kenya is very clear kuna process irevi atawabwenda kugita county na tiga Gachagua uana ate katiba witate so yara maoni ya deputy president wa Kenya maoni yako ndikirinya mwenda I would still stand na ntireka kinya president wa Kenya yake yakaua aya tiumbika tikumaanisha I right ikumaanisha ya maoni yao yawe maoni yako ndikirinya mwenda ni ati we still need Nyambene county ituku need Nyambene county nonto bwa kuongela resources ituku need Nyambene county nonto bwa opportunities irika ya nambi na kuthira tu na Nyambene county ituku need Nyambene county nonto tika tutiku deserve tu me need nonto batu ke ya kwailia Lamu ne constituency yele Nyambene na ithano okay kwa ile Isiolo ne constituency yele na Nyambene tu na constituency ithano okay kwa ile Tharaka Nithi ne constituency ithatu Nyambene tu na ithano kinyoka ya kwa ile population still ituku deserve kuthira toimbi kinyoka kuthira to na county yele ya Meru so nende yara I think for me na where Kenya we live in a democratic country kuthira Gachagua naragure bora aragure tekumaanisha yo mwisho yo this conversation some of us tukendelea conversation new tukendelea kuonia ntu betu na nyoka ya kubithiru arigi ntu kwitwa public participation ukauria Meru ibu kwenda tuthira tu na county yele public participation nira 90% bakaua yeye kwenda tuthira tu nambi na atiko wane katiba eriwa all the powers belongs to the people power yonde ichoka kirimbi ke mwananchi teke Gachagua iki mwananchi na no nere the other day representatives bonde ba mwananchi yes
bai weta bonde ibete kuma women representative kuma senator kuma MPs betu 10 nontu bwa the nominated one bonde ibaririe kwa kauli moja baua ndoarie yu mheshimiwa Mpuro areticha tuitana Meru chi sawa sawa na baetikiria ndeto eriku betikaniria ndeto so yara Gachagua athitherie imaoni yawe kulingana na Kenya Mwenda na uni ndi mutongerie Meru ngendelea na mchakato yo Nyambene county kinye president yake ya Meru akawa yo imanto yo that still tikumaanisha I right ikumanisha oni Kenya Mwenda ndina freedom still ya kuwa itu itane Meru nontu bo benefit ira tukona tinontu either maoni yakwa ya nonu. Okay, finally ko muntu wito mutwiri au ara SG amwira nakwendera nyao biashara hii nantu baba ingi biashara hii chikire muno wana SG muntu ronda na kwenda ngugi munene antu na kwenda ngugi biashara ewe nchini nande kiroria wastera na kwenda ngugi ewe kwenda nchini Alison Mikinduli na kwenda ngugi kwenda nchini ato baba ingi ba kwenda biashara mheshimiwa I think ingi yantu tutaga pesa Berema unjuire kanya tuite mundene yes hiyo nitafanya hiyo uyu kimbicho hiyo tutafanya tueje tubekire kipindi ya for 1 hour yes bali tano urajini anda media anda ya mbembe mundene hiyo tukathithia mheshimiwa nande bona bakomba ngugiu leo baetikirie nkabonyoria ndagwa na market iri ndona uni na Kenya wambe utwandithie na ndekana na tutwanjiria kwandithia bara bange kana nda mheshimiwa Kenya menya kai kwambiria batio murandi twanjiria ya ingeia ya kuona eka 100 market eka plan kenda tudhiria no ntwa kwenda tudhiria mheshimiwa Mugambi mbere tutirathiria kwari na ng'ombe 3 kiri rugono ruru akugita Nyambene county Meru ithira ina county ijire kwari na ng'ombe 3 muthikiria na mutegerio Meru TV chia gwatanirite muno ng'ombe moya ari ntune ingi ari njiro na ingi njeru ngatonyi yagereria kuria ng'ombe iji iraremwa lakini ireta iraria na ng'ombe ira ntune iramwira ugwe nkwenda tuika munene wa ng'ombe iji ndienda ntuku frani wina megaitio kanywa ruji weja nkunenkare mungi kendo tuika munene wa ng'ombe iji ng'ombe ireta nare bera nirite ngatonyi igwita ngatonyi iramiuna nkingo iratigwa ng'ombe ijiri areja rera ng'ombe iji nge njiru buratigiro baire huju bwinwe umweru ate gukwenda ndienda nawe wina megaiti nukuona la kwina thara njaga wetore au nyonke yangu ikire mungi iretera unwa nkingo iji ngetigarire ngatonyi ireja iramiuna nkingo nkuona kwagirite kethira antu bagikube na county 5 Meru county kinyene nkarwa county tuike ijire mbeja chieje county ya Meru kethira mbeja itiokire thirikari tugeta ire igachua tukagitwo goti nundu twetete kugitwo goti kenda tumba gufande budget ya county ya Meru mheshimiwa Mugambi Manyara mbere mana ndeka time wetengana ni othine ratu yo guku mathaja tengana aja nteto mheshimiwa Kenya SMS ilili aja tugeta kuthoma tutithiria mheshimiwa Mugambi mbere mankwere boy gano ntobo kwithira kwa Meru TV ntuko ya naru kiri mubango RUMURI imbije no karia manto jama ingi muno lakini ukuona kanya gakwija mutegeri wetu wa TV naru tukwendete endwini ya jane kendethere rutererwa rungi akindifenda thirikari lakini na matukire inkwere wa endwini na ntiumba kumuria kiuria mheshimiwa Kenya kwire boy sana no karia manto jama ingi kwanza wewe ni kijana leo ni Sunday tukumegala wewe uroge koskira kingi imbije koskira kingi na iko sawa wewe nonere kanya we jaja tomba kwaria nkwire boy gano ntobo time weu mwathani abutharime sana na bo mwisho mheshimiwa Mugambi tukethera tugita kuona munda juju hendire ntethera ndithitie boyega ntikwirite wira mutegerio Meru TV untu bwaku bo mwisho tukiumara mbere mankwenda uchokiria Meru bonde baraba ututegete tukirithia TV iji ki Meru FM Meru TV Meru TV sorry nontu bwa kwiritaniria kututhikiria ura tukugamba manto ya wita mbere kwa Meru county na nchoke mbuchokire nkado mwenda NCHAMBA na timu eku nontu bwa gutusi na arua yes nchokirie mheshimiwa Mpuro abori nkado inyinge saint chairman yes nontu niwe wejire na ndiye riku iji na nchoke mbuge uju
manto ya yanchi ndaugira ndiamba kuthomithia Meru ukuigwa menya nkwire for sure there are many things antu batije nontu bwa kwithira batithomithitwe na manto jamwe yarantithagia ya kwamba kulita mbeca ti manto complicated ni antu akibagwirite kumenya untu bura kwamba kuthithia na bathithia bona into bina bagaikia simple punga thithia finally kenda tuinga buru manto ya county ya Meru yes kugito itweka ijiri kankwenda gucokere mweshimiwa Gachagua mwira titu tupambere iraka ya kati ya Meru baumete ndo yes tugwita gwitia county ijiri no trere ronto bugitumi bona ugwitia county mbere makamurika ne kwe musawanda jwe parliament itwe ni MP wa ugwitwa Marwa mweshimiwa Marwa no Kuria East au ga county chongero from 47 to 52 yes au ga Kuria gitwe au ga Kakamega gitwe yes au ga Kirichwe gitwe Nakuru au ga Nakuru gitwe yes no ti muntu okumweta kia kana uga ate kumenyora ko withata akuga yes ne MP ou ne MP wa UNDA yes wa kiama gia Gachagua ntaigwa Gachagua murumite amuno tumenyora kwenda kwa tafadhali watu atukwenda Meru igitwa tuongerwa gutwika Meru from 52 gukinya 53 na imbia county ingi chejete igakinya kinya 70 yes no kuigwa yes tuawata na tule anto ba Kenya twinde tukomba kugita Meru na no tutinga tugwite kinya Kenyans bangi bagwitia na kukira tuya mpuru county igire chume kenda twiga tuna tuyuga twiri Meru anto akamwe yes igeta tu na ngo tugira mpuru nkatho kairi no tugwa kwithwa nwe mutongeri urotikiraga na wija na India CJU yes na bangi na bo ba kuthukira bakageta atia bakira kou inkwira kinya MPs ba Meru no tindonia bwindi bo support India bogatinda kumakwi metho ya biura metho ya biura yatigie ngo migetatia nyoro o tuendele na mujadala juu mwanga tuhakikishe Meru kugitwa umba county igiri kenda into bietu bietwa uti antu batena kajuga kao na into bietu biongera Mheshimiwa Kirenya yes imbie gutuma Gachagua athura igwa Meru ka county igiri so I don't know ntemenya reasons chiawe ni iriko but whatever the reason nkwirire ringi menya Gachagua tikai murungu menya bibio antu beto to tabura rimwe wa disagree na mutongeria nontu either na witwa deputy president na witwa governor na witwa kira witwa you know what disagree noe antu bakambia kuthore nontu atongeria bakarira utu mulungu Gachagua tikai murungu na tutitikiria noe ya Meru etiaua au ya maoni ya waga hapana uti maoni ya waga maoni imaoni na nabati ku respect maoni kinya ya mwananchi urare mvika pisa urate na platform ku the RMP kana MCA kana governor kana deputy president yo nabati mu respect idea ira nambi na opinion ire neo so arothe ana wiritu inde to arethira ate wiritu neo it is none of our business bila batu tukwenda turi Meru county igitanwo ya ili oyabura na Nakuru ira you fall under niniewe ikagitanwa Kiambu bena mendikithiria the same no ntwate tabera iwa bena bu muna kuambia hivyo ni tena ndo maoni ya Meru ikwawe alisema hapa ni kwake nyumbani hapana hapa ni kwetu ari na kibirichia kwao atambirire mukuru hapana bana awaje hiyo maneno bora tukuane atiri no deputy president wa Kenya itu itekiria na itu mwete heshima mno lakini no nyawe nae maoni ya tongeria ba Meru heshima ati menyago ya Meru au eti maoni ya guitania nyambe na ya wa maoni ya wa ya kwende hiyo si ujinga Meru batu itu tukamwa tu ingwa kethira itu kwenda nyambene kana tutumienda na no ntuku ina bangi bena mchakato the same batu tutukia maoni ya antu baome no meaga Gachagua no aome tikarwa Meru yes na thina cia Meru itu tukumenya we kareire mugeni na ruyu na itite ake yaringi mu tariki 30 yes akeja tariki 16 kwina kiatho kia arimi bairia ne nyayo ake yantuku imwe itite akaja tariki 30 kaire aitite solution sako aitite
So anto barabo kara Meru ibatwe pampuru abori basenito Meru bamweshimiwa Mutunga bamweshimiwa Kirima bakawira Mwangaza batwe tutoembe twe Meru au kato menyane Meru ariku tumenyane tuitikanirie turia witikanirie finally Meru ithire ina Nyambene na another county tuthire twi county yana iyili so maoni ya Gachagua iya muntu ome yau augire nwe watetherie governor wa Meru kire impeachment bari na president Mheshimiwa Mugambi Manyara waomba ko mubremu ni onto bo athitherie ntongo mubremu tonto buga katumire umebwawe lakini nawe nabwirite kumenya u watwika Meru gaitidwa tiru ingaba no wasivire we tukarikira lawa macio chonde ko nande nkari ora muthomi njeru njoki ara yaka ugariwi ne medho riwi medho hato bae medho tuone kediba make the right decision kana bata make the right decision lakini njoke mwire ukairi mandoja ya constituency ya Meru kugitwa county ya Meru into 2 aja tonyera muno yomba kumuletera ri gukona je Gachagua akethera ndienda ubwira atiri muchonko ke American ambassador ugire choices have consequences yes ogo deputy president dai ogo kwiyokera Meru ibia bagita into bia utenda kura kaire ukenda tubuyo boga tribuna na Meru nukona je Gachagua akethera ri running mate wa Ruto 2027 Mheshimiwa Mugambi ewi decision ya Ruto decision ya Ruto akamiki wewengwa atikonsota itukumenyora kawani lakini ndauga 2027 ya Kenya kethera kedo independent kana kedo independent kunge ya Meru anto bakamulika ni ugoregire nayi na county jiri mwito Meru na Nyambene nontu onare mpitite Meru yonde utimu na nto jau nontu itujuga twire tukwenda nto akamwe nogwigwa yes na bona ala kwa inkuigwa already kwena imbugire kwena Meru parliament ikuga na kwa oni kugitwa lakini nikete Meru wakinya Meru watuga ngoiwa hata tuga Meru no ngero list yeu watuga tu ya foolish twetike tuibia tuatiri tu tafadhali na indonire MP ponde ba Meru bagwatanirite ba kwenda county jiri county Meru gito imejiri kabari bia bonde tafadhali tuwe heshima kidogo hata kama itwanjiritie mubango jwa bado tuli anto ba centralment kona sub county to kuongerwa sub county na twetekaniria I think etereta kyaguna mwangandie geta tariki 16 tugana nde turenda bado tugitirwe sub county na bauga ni 3 abo west ne nkoro sub county abo central ne nkoro sub county kwa speaker na kyaguna mwangandie na eringanirwe inenkerwe tukandikirwa machibu tukandikirwa nini bo machibu na twetirite o bawi tukona development ikomba kutherege kinya kire batwe muno nyegi itareria polisi kujukua njeshi tukadara tugukira ntako meimbi gutuma thirikari kana Gachagua na deputy president ne shimarire nene edro akiona iri buri wa kuga county yetu Meru ithire ikigitwa maita jaire ende angutigire kwa mutegerio Meru TV igwo kethirwa ugichokia giki nontu wina metho nukuona nukuigwa na ndenda kuria Mheshimiwa Kirinya Ntoria Secretary General Meru ri mutongerio Meru no kingpin yo Meru kira tongeria baotega well looking at the current crop of leadership iraikuo it's difficult to tell no kingpin as at now. Governor Kirito Murungi has been kingpin of Meru for quite some time. Na ntewetikia kui ware ya sofa machi nini yewe. Na the inano na wire akuma ki active politics. Na active engagement che siasa. Nebere. So nende toro wautu no kaba kadhelana monka aichumerie. Mheshimiwa Mugambi. Meo kingpin. Igwa kingpin yo Meru. Ande ndicho gakire kiu. Na wabule ndi nabu. Kana kaume kare nako.
mitegera uyu Mumeru ro ringero kura inyinge muno 2022 kiri barabonde benda kura no gwatire kurira nyinge Kitekereko ali tibyonde taragwa kura uro gwatire the highest number of votes Senator. Senator agwatire ngana 348,000. na ndio membo na kingpi kedra tiu Mumeru ro gutetera Meru thai kuri kiringa wa thai uro umba kone kurire nyingi buru buga imwe chimwe apuro aburi yes ni mubugo joge kure kingo ngauga kuri kalingwa thai iri mporo ayo gitege kinene muno lakini tugeta na kurire kyalingire uro gwatire kurire nyingi muno no kingpi nondo kure cyo chinde taminae muntu urando bakwenda saindi kawira kejo gwita narua Mheshimiwa Mugambi hakwira Mheshimiwa Mugambi kwenda tukare ndiguru twitaniria ngugi twitithia Meru mbere wetika uni kinyambira turungame kana tukarendi kindi kya maana kiuni kira ki maana mmoja ngugi kwenda twitaniri ku nere benefit ya Meru tukarendi kana turungame ingugire ku kwenda twitira Meru na ngatega kweli nkona yes agedwa na kwenda uviga 1 2 3 4 5 things no me support ndikwa ndimu support lakini oni ntomba ko support utetuta rori ugo eja na ng'ombe weta ko support ngugi uteja na ng'ombe weta kulinga ngita ukambira ndude kiroli na tuto kalingira ntongita ate na ndeto tukuita ngugi kana tuta kwa na miringiti kana mandiput kana mbira tute tu wake sibura kirosingira rangi ati ngugi tukulitira Meru tegende yakiu na ingugira mkuthugania yomba gutethia Meru ingugi ya kuandika 70% youth na kuba 70% tenders ni number 1 number 2 iwahakikisha sibitali chonde kina ndawa nduko ingine tire kirinyaga kwa Iguru ngaba na Iguru ogeta no na baede wa bilioni 3 ututu ya 3 times more tueja wa 4 tueja wa 4 times more ngugira litete na mbeje womba guchigirwa ndoni ndenda kinyago sponsor leadership ya county assembly ubumbu ikeno putiga gweta kura mpike ni na kirinyaga is just here lakini mwenda imbiyo ogo tithitha giura lakini na unoga utuleti ndau ndendo baike kirinyaga ndivie mpango na mheshimiwa wa Iguru bweta buli onge ntuku ithatu kenda bweja bwigwa ndoni ngugira bukulitira Meru abo kiuga yanga ibu kuthia oversight kuna tafadhali let us be serious mheshimiwa wa Iguru ena budget ya 3 billion na nakole michara na everything else ake the hospitali 300 million yende na nguruge Meru hospital logo iwa na dispensaries na ndawa ile everywhere logo iwa sibi njera chonde nile ni hizi ndi crisis chonde chiaki handi kaligara ngoria tafadhali uwe Meru let us be a bit serious please yes okay ibwega sana mutegeri wa Meru TV na ibwega sana muthikiria wa Dhire FM batu gatokona nande kumara no ntone 4:30 tumeongeza dakika tunashukuru sana idemand erere ome tutogeta twita mugwanja lakini no ntobwa twina program ingi ira na TV na eji na cheke biashara na ile twikite tutumba kwethera tugita mbere mheshimiwa Kirinya hayuthi bagutegete hayuthi ndetira na ibakumburia mibira na ogwe nukuona jeka yuthi bakomba kwethera bagitethwa kiri mantu jigie michetho ithirikari account tukithiriana na taomba kwera yuthi well so far looking at mipango era county government ntirona baki prioritize seriously mantu ya sports but ki budget ira twetite kuthithia nka make sure tuku prioritize mantu ya sports kinyethera governor to atikirite unining ile budget ira mbumbe kuthetera muyuthi Meru na arari tumbe ku set aside enough money nonto ya the previous regime ne kairite the last financial year ne kairite 256 million ke department youth gender and sports hii kirite about 108 million so no kona still but this serious about youth agenda
of which end ni nkenda kumenya ki budget yuto umetabura kenda kumenya why the decline oyaburo kona ki budget ye chibitari you made 205 ike ya 120 mbeche chia 85 million ikaomba kugitwa kirimbi ki department ya health na kiure so Kirinya budget ye riru county government ireta wa assembly kwa kurukia nikikedi bukona mbeche ini kura well nda bunjokire kiure kiuno nduri ibu ni ombuge ya oversight SG the problem gwirite wenshwa mbeche yitanyimwa aibulite kuongerwa no for example ikreito adaya budget hiyo kwa 250 million ali na 12 billion rai kinyete 14 billion lakini mbeche kienama kabo tiko question bomoria mbeche iwe na iretire kaire kakuthia mathabu ya negative kana positive kana na kuthia problem negative number 2 gutinda kuina gutwiranga kaende kabati nankona ante bakiuga iba kwiri tu monono ndo etite speed 400 km/h ina bona ngari tete 400 km yomba kijako gatanda gacha yomba kwiteke bali teke buruka nankona to tu wa excited akiubura maguru wakuita ngugi ula ngabana wita ngugi nundu bwa kwaria ke kamugambo kabati angwenda kwira u kwenda compare kethira thirikari miru no gwita ngui buga compare oranges with oranges buga compare county miru na county inge no kuigwa no ntukinya kiumbu ge crossa barabara ge crossa rami mbona getete speed yo ari kiamba kuthira review kiomba kujukia nusu ida ya kinyeru ingario na kyo getete kiona getete kabati aende speed ira getete maximum lakini ugo ni yo speed kikia mfumukene na ndikinya Meru utumba wi compare na county ingi ki utuma kuga kinyemsi betu ibete paka DVA benchmarking ye other counties pone ora pa kodili wana mbechi so wago ka sponsor yes ka sponsor mwali jweko nde na ndinga adikira speaker request yes no bende kana balege yes lakini uni nkamejwe ki official nanga baikia kwanda wikire nyaga geta mbali nanga bana waiguru yes ba sponsor bete no yes ntu itue kwa yes nkwenda kinya beta no be ya Meru bona kweli tukuritu itete kabati ri ayo iguru na wakero etete na spindi ina gari na ndekere list yewe kwikia AMERU County Assembly mheshimiwa wongere andiki bantato batano ba Meru kinyabo bakedo abale trip yo kana leta bange na kinyamba ni nanga bana iguru yes tugentu kwira tugeta yes tuburi ntukwira kulontu woniteka ndingabana na una ntuba kuga ageni vegetante ntabita kwa ruda lakini eu tukavivia kinyano mbuge speaker wande para ni speaker ondera nangaba nondera etikanili ntuko uningo ya kwa iko bagitati kwa facility no nduga batina budget yo lakini ndenda ba compare maendeleo ya county ya Kirinyaga ile tikwiro ni kabati ne itite kabati bakali bara mungu mheshimiwa Kirinya wewe tayari kuita safari je undi tayari na I'm always prepared but I'm ready anytime but SG amwire one of the biggest problems budgeting riraye ya omba kwithira you are the only voice noko nende tha itu na slogan apart from kaende na kabati tuna slogan ya wonka so majority of my colleagues iba mwire wonka na muntu ende amwire wonka no kumenya rimwe focus ina wonka ukaulwa the other facets of life obati witate kwa ilia so nende ukaethira kinyaki budget yu antu autuika muntu nakurwama auria kiuria yake nite nontu budget ya youth gender and sport ikuniga from this figure to this figure kana auria ya health nite nontu ikuma from 205 million to 120 million ate umeiria kuuria kiuria kiu nontu na ukira ngavana akathura nukuona na one of the biggest problems to na CSG ni ati we fear that somebody akathura yakai murungu ngavana akathura so what
when you do the right thing rero kwa mtu MCR ama wana kareti governor ama wananchi ni wanu amu kareti. So that's one of the biggest problems we are suffering, na toeta perhaps nini mheshimiwa atu facilitate weta tukenda kumeanara ithira nyabo ibonka, because no kwithire one of the other problems nyawonka kui is part of the problem wira tu safa Meru ariko au no withire banara bateonka bakaranthi bakaera na governor uma bakaera na governor, you are our governor but hii barabara sio mzuri na tutakubali. Governor no akona nya antu baba kethe batetikiria kirinyaga etitambere, lakini wethira bila governor akurwa makaua ibyo sheria ri na sheria ere ende babu butire bura sheria kuwa withia taburanga bana kuwa watu kaibo sheria. So that's one of the problems about to suffer, na it may be very difficult. Na the ngine one ati tuta for by the majority will omba yuko as many of similar opinions ya ende wa one by liri kwa tu kai at the end of the day it doesn't still to 20 na assembly na 69 20 yo niona wa rotaru. That is why SG ariana kuritangwira kurita kenda to make sure that 20 une kuonekana. So it's very challenging, na wananchi na arabu kunde bare ibere MCAs bo ibaba karie bare ke okaria governor batathuriro wetu okaria governor bathuri ukaria mwananchi bathuri weta kuthetera mbecha ciitake mwananchi bathuri ya thayu ni wamboria na kiranga etana bokona nya ntukura tukethe tukindibita undenda to debate kintu kiwitwa itemized budget. Itemized budget nira mukari watuge wo umete Kiago ward babu boeba Kiago ward maendeleo yenu yagekirwa ki budget in that governor kinya arothira ikimona MCA barethe abatiki mona MCAs already bila bibati weta Kiago ibya kulukirwo kirimbi ki budget. So nende oteko need goodwill governor into bi ya Kiago bila ko need in governor implement bila bo kirembi ki budget, lakini to mukulukirie kintu kiwito block budget no ka MCAs baeta kukonka no kaba eta otulia maru ke ngavana no kaba moelenka kenda ito tafadhali ngavana tafadhali oende we na opportunity ewitie kira as an MCA biro kwenda bieta wodine yao eku, lakini bafumba macho na kwiro iba wonka no kaba eta otulia maru ke ngavana no kaba mo baka humiliated ya bro kona baka humiliated no kaba nge baka ro bawe sore ya bro kona bagiro bawe mbi bawe sore no kaba gatwa nafasi ya kwariria wananchi bona iwondi ne yo betete ate bari but tuka ya kubithia kintu kwitwa itemized budget, and won't be the first. West Pokot wamefanya itemized budget kintu kwitwa Kisumu County Professor Nyang' Nyong'o bathithirie itemized budget. Elgeyo Marakwet bathithirie itemized budget. So tika kende to ku invent a new will AMERU tubati kuthithia itemized budget no ntu tukumea the nature of the governor we having imumia mutoe na atendra kwirwa Weshimo mugambi go kwenda kuongera mantu jau ali ntiwe kwenda kuongera mbitekeria tukurukire na ndekere Facebook yetu tutithoma SMS chionde tutugweta na marietwa. Hata mimi ni kama mkaaji wa Meru, I want to accompany the MCAs in Kirinyaga County benchmarking yewe ya Mugambi dentist from Meru kwena Karote Junior Franklin kumanterechia Igembe kuga wonderful discussion. Pass my regard to Honorable Mwenda and Mugambi. Tulienda tujava kile discussion yetu pamoja viongozi wetu. Ronda, thank you sana. Aliuga incoming, aliuga big up to our incoming governor SJ Mugambi. I'm proud of you, of your presence. Biashara eje isawa mono ile nchini mheshimiwa unene Anthony kumanteresha Saudimenti na kuga biashara hiyo ya SG ya nchini na kumenda kwenda Titus Mutuma moto kama pasi. Thank you sana Kirori wa Stera Kinyani kwenda nchini Kirori wote mbana nchini Makena Kenywa thank you sana nontuba comment yeku Newton Mwirigi Gichuru. Thank you sana nontuba comment yeku itumba kuthomeka chionda Emmanuel Mugambi. Thank you sana nontuba comment yeku Kenfrey Mwirigi. Thank you sana nontuba comment yeku Paul Kennedy ibwega sana aliuga what wakili says is very right.
Okay, Mweti Brian, thank you sana. Francis Mweti, thank you sana. Atutamaliza hizi tutiumba kuthoma ithira. Kwena Richard Muriuki, thank you sana. Nontuba kwethero tutegerete. Annabel Mudhoni, thank you sana. Utuma Titus, thank you sana. Na Emmanuel Mugambi, thank you sana. Kwena SMS ni mingi sana. Turanira inkwirire, thank you. Purity Kimaita, thank you sana. Selecta Kwindomere, selecta Direnjai, thank you. Icho ndingo karingo kurukira bwana Kirinya na Mheshimiwa Mugambi. Lakini mbere tudiria nonto time netre mbere tudiria Mheshimiwa Mugambi re. Kule utomba kuthithia Mumeru akagia hope ya kwamba maendeleo chaga kinyanturene gutina sarakasi nyingi. For instance, tuge wondi tuge jara mpumite kiagu. Gukeja kwethira MCO kwati kugwatanira na governor. Antu ibokara no gwa no gategero kona governor na gwita akajuki ora wari number 2 na tatobwiri kuthithia kamuge uyu na mbuga guchokikire kiu kabatu kiagu MCO ra umbite usupport governor kumoto nyobishi kuma ntu kwembere mwanka dai no kuma kiagu sorry na imbonete kinya ngali kia county government rihira chijite nawe ikiuga niko jaruji na ugo umite kiagu kumba kumbira mwenda nchamba kebe age kithima kimwe mpumba gwita naru nkarugurira ruji biu byenjirwe runyu nyawani anda gotekyo kiathithwa kitathithwa gikwenjwa kigute unge kiathithirwa kenjirwe kia joka gya kunikwa na mwaka yukuthira na nduba Meru batija nduba kya gwe batanywa ruju rura bonire rwa turika icho tuwita sarakasi na MCO kya guna we atina courage kana atina ochamba bwa kuga ngaba na ugo kwenye kithima giki anto bathugana ya nduba kya gwe banyinya ruju lakini batenyunyaga ku kithima kiu kya ingirwe na kiomba kuingo miaka 5 tukweranwa ku tafadhali ikigyo tuma kuga no mwanka MCA edo akithagia oversight no ntunguge ya MCA ikwera anto kithima kira wonire gya turo roje ya wakwa still itanyua roji ngabana nawe hakikisha no ntu anto bathugania tibarwitite kiago na imbitano imbita kona achore bako nao nyandi miunda nao uti kithima kinya kimumbe tankaboria ruji ru ndaigiro utura naji bunyunyaga mambirare kithima gya turu gya choka kya ingwa no ti muntu wira ga Meru na bio de bira bituri ingabana uti kithima kinya kimumbe kinyunya go ruji hakuna hata moja ikwendaga muntu wethero ari aja atwira why ugweta kwa area antu na sarakazi uchi kuonania ruji rukwenjwa antu ba kugwirwa ibakuthamba njara bangi bakunywa ruji ru arabu ntuko kainga githimo kaithirio geta uyu mbugire uyu eta wa political conmanship na tutibwirite gwitikirio ntu jabu ku tafadhali kankwire MCAs nabwe no ntubukore mukuthithia oversight bomba gutangaza wondi ne chienu ngugeje ngabana kwa na gwite utingo giki kumbenefit mwananchi bokedo gwiba mbere kwana nkwire ma ongeni lakini bumenye expiry date yenu in tariki inyanya mweri yue 8 2027 no ndo bakabwetera ogwiwa so ithima bila credit atigire bienji over ithima magana jairi thayo geta nkurukie nusu biti itango ge nande ali antukira no ntindi uruka na Meru beiji no ntwe mbuga mota ne thukire ne tari priswa okay kana solar panel cha thukire na itari priswa maintenance is not there ukwiwa mheshimiwa Kirinya uga mbeje allocation yere credit atigite nande iri ni kwa nusu no tuko menyana atia kwinikwa na mbejiri kwa rokitwa account ga iwikia these are serious questions kia Meru ira tubwite kuda tukura ya ngabana lakini ngabana wetu atwira kwiri inya ntuko nginde ronira ngenterete andoba news no leo media ali ntukwera berete na ruri ni dire bra kwenda
Yaja. Nkabo chokeria. I think I saw it. Anda aligara muno. Na kiba ndisimisa. Na kiba direte na nyambere boria kiuria. Ito tafadhali nyiye umenya ati ubakururire. No menye biuri bira kinyanto baba kuria. Ba press. Bariuria no ntibia anto bakuria. Kabati ukinyera bakuria directly bakabatumira kuria bine. Ucho choke nani nyinyike. Nokemenya ganto. Wamba kuria sarakazi lakini kijana mwisho. Na kijashika kijana mwisho ntuko imwe. No to 14 billion times 5. Gedire mbanyingana. Gedire 72 billion. 72. Alafu ongera taxes zetu receipt internal miaka 5. Gedire almost 90 billion. 90 billion watu ko tikyo tukona uthithiti gokana kinyoka thithia ta gokana. Nokana na ibwene ne muno. Tikuthiria mwenda. Thank you very much. Thank you Mheshimiwa Mugambi, Secretary General Kiama Kembas. Mheshimiwa Kirinya. Yes. Ndenda gukuria kiuria kimwe mantu jeigie concerning na mantu jeigie agriculture. Ugategera na arua makandamia antu iba guteta muno na uome. Chate na mbesha. No tubwiri kura umu. Nkwere rengi mantu ya yonde ya fall under leadership. Na kwa tuika makadamia yate ufetch prices yira bati ufetch. Okay, awita kawa. Iko kawa uchuira solution dai. Okay, awita any other crop. So solution ibati kumane na Ministry of Agriculture. Ibo babati kuthira bagechwa ira solutions mantu yeko ya yonde. So me I would plead na CS wa Agriculture nto makadamia ya kurimo sana Meru. Ndi jatekire gachagua. Na menya na kire Minister gachagua menya no eri. No wo wako yo to lecture yetu ira batu claim yetu nione opuzi. Ndi menya no wetu ka now Mheshimiwa Kirinya, according to me, to my opinion, murimi atibwiri kuria mithika kiuria kia kawa kakabua atibwiri kuria, according to me, my opinion, yeah, manto jeigie kawa, manto jeigie makandi, manto jeigie mira, manto jeigie majani, ni onto jari kire in the office of the deputy president, na araugire netiene kigomano kingi mbere araugire akamba gwita Rift Valley akamate arimi ba majani bete Kericho bari kia kigomano ge Kericho auga gatumiria kingi kije Meru kithira kina makandi na kithira kina kawa biarirwe ntukweu kigomano kingi na achoka uga kanjia na ndinya kia arimi na bobete Rift Valley baka matobete bone arenda kwithira kithiuruka. To me, murigo juju keja kuthuka ntikuona churekire mithika ni untu tayari gachagua no kiriria kana ndomba kuthira nkebeta ya wakiri ni untu gore wakiri nwije mantu. Mheshimiwa Secretary General ujoke bwega muno kwa naizura ugire. Yes. Mheshimiwa, I think for me one of the problems nati DP kawita I can identify more problems as opposed to solving the existing problems. And kaya nana mfano nare Meru na bari mantu akaua solution baraure niriku. Okay? So far solution niriku iraya no mwenda nontu no athikirite. Ntamenya solution. I think gagetana nda kalende na ajaruga kana. Kuyo baraua but me muchamanyo yo abako mwe muchamanyo imbi. Tuchwa solution. Lakini uteyo baretere ate. So kinyoka thithia michamanio daily. As long as utina goodwill ya ku solve mathina ira are existing. Unte kona ni conferences you akachi come up na ni but we kathithie because he is the deputy president of Kenya na noe munene kuna thithie mbi na thithie all the conferences you would want to make, but I can tell you mantu yo onde ni action ya kwenda yate ko need a single conference ni action na action ira take deputy president
ne kwa mwathatende all the middle people bara play in between murimi na the final ninie makandamia either bakurito kate uziwa kuwa iche yeto munankara almost 7 billion or do kaikwa eliminated through government mechanisms kenda kutuika kuna direct murimi na the other thing nanga gotuika government ikethera ina deliberate efforts cha kuthithia gintu kitwa value addition okay kuya macadamia for example macadamia yo yathithakia kintu kiwitwa mauta ya kuruga ikyo kuthithia mauta ya maingi nya ya waka yo kuthithia cheese butter ni yani macadamia ya ina into bibi ingi sana in fact macadamia yoke ya wita China then nira kotira ya macadamia ya iguru netumaira kuthithia gintu kiwitwa tiles netumira kuthithia gintu kiwitwa ceilings yukona. Now how about government yetu nontu gasha gwithirikari akamwethira Meru side ira chikuthithia macadamia akeya tukathithia deliberate effort ekuthithia value addition plant processing plant au Meru be macadamia witia ketera itia lakini ende nyatwa boy conference tukuvithia ngai tukuinga katero anga nini those things will not help my brother mandu ya tete thia buru. Yes mheshimiwa na nkwenda ukiaria wali ukiara iria amemba baku bakiama kiambazi rwaliro muthia tutiri ambuge ujo mantu ja makandamia na kawa na majani na kila kitu gutwi lila twathomaga twathomire wi majani na kawa na kagita kau kawa ikari na mbecha. Yes. Nontu ngurika na kawa 1970s ikauma shilingi 20 na ndora leo ndore mweri shilingi 7 ko ya ndora ithatu ya kilo mwe uma ndora ingana ithatu thai tuga translate ndora ithatu kindore narwe 150 kilo mwe ya kawa ile kima 450 shillings lakini mulimi atio kinyeru kinyai lakini ina makosa ya tonyere makosa ya tonyere gutwika thirikari ikureta katero ije kwirirwa yare turi thirikari kwatwika nio ikendagia kawa mbere thirikari endagia yongwa ni ende na KPCU society zichonde jajoka ya kawa ikaikia KPCU neri KPCU ya thirikari ikendia kawa yo yongwa ikaletera mbeja arimi direct kethi ba kwenda solution ya problem ya kawa thirikari ninge kateos negure kawa yongwa ite yendia kawa yongwa iretere arimi beja. It's as simple as that. Lakini kinyori ta katero wa me replace na katero B nduguiwa utibura thithia ikatero mwengo wajokole tai katero wengi ko thirikari itu tafadhali tige niko janali chabu gutwa story nyingi muno kale ni Nairobi twere ko kwinga katero buge factory chonde na society chonde chikenda yakawa ke thirikari Kenya ikamenya na rega itia ikana mulimi mbeche yake ni shilingi 500 o kilo o mweri oni injini cha kwa nte katero ila ita umpendelia de manjini nangaikie Kongo ikiwa tumambo na mbechi u isa simple as that ende kwa tu kaki katero mkwendelia ya katikati kwenda broker ichi dokitie kawa ichi dokitie majani ichi dokitie makandamia ichi dokitie avocado na ichi dokitie kila kitu na ngwe thirikari ibwirite kweja watu ka ministry ya agriculture for example ni kugura into bi yoyo ngwa bage ka budget ya kugura into kifamba kwa tukagurira fama shilingi 500 kilo imwe kawa na atu tukamena na tukenda kwendia. Yes. Katero bebere lakini as long as ibo kwa lemanto katero anga nini na kinya kwenga katero yo yenge bukamikiro okay utengwe buraita atobaku bambasi migambo ekwe muthia angwera ndo bambasi kiama kiambasi kiri mara na itu kwenda kitango gira ya kibirite gudwa gita ya kwetho ikyo yo cheka mantu ya thirikari
rutererwa county assembly itawa official position no tuitwe minority woni the secretary general kinya gwatio gakire antu MCAs bamwe bakwenda gwita wonka ibeta baga wonke indi kinya ndatigara no umwe no engeja kwira antu no kugutera no abo bange wate wonka bangi betre antu bagandi zaidi nontu tutumba kwitho atwena MCAs bateu represent antu bara baba tugulire MCAs for example baba inge MCAs na adwa except mbuga mheshimiwa Jakirinya na bangi bakai baba ingi baitenda cia kulima barabara kwao na kuthithia mantu ya maingi kwao na nte kwitha bu ke umwenda aringire ambira unimpei na kinyambe terete kuli 7 milioni tuga ngabana ni mama kaende hii nini andi watuke mzio kuno wita kulima barabara kanaga chwa mtu ya mwenda agenda kulima na wakara nyuma bagatirima na bashambezi umye tumwikaita so there is lack of oversight lakini tuweke makiambasi tuga insist na kinyaba ambera ngabagampinga kana batempenga nguye kwa nkaita na anga hakikisha kuna discipline in the party na nkwira kiama uyu bukalimara bukalia kiama kienu na kiama giki gikabukalia na gikakabuli present na tutegura kunyana na thirikari hatukuga ke tutiumba kwithirwa twe part of the conspiracy ya gwita kuitania ngugi na thirikari na kinyarira ikuthithia makosa tukamiurira mbe tukoiba ngugi njega kenda bagitabula tutitikiria mutu tuikia matambasi. Okay, ibwega sana atongeria ibwega no ntuba kugwatanira natwe mtugwetwa Tony Kirima ibwega sana ntuba kwithirwa tutagete mtugwetwa Kaburungano thank you sana Pastor Mwangi kuma na nterechia maranya kasana thank you sana mtugwetwa Zipe kuma nterechia Imenti Centro thank you sana ntuba kwithirwa tutagete Enedi wa Kang'ombe thank you sana BK ibwega sana ntuba kwithira ututagete na bangi baba inge bara bategete TV yetu ya Meru TV na kuthikira kameme getu Kadiri FM mutegeri wetu ndenda gugucokeria nkatho cia mwanya na ndi kumarira tugwatanirire nagwe no ntubo kwithira tuthingatite ibwega sana kiria tongeria betu bara bomba kwithira bakija twethira tukiaria kiri mubango yorumuri nkurikania kaire itukari na rutere rwa ngavana mtu gwitwa endu ni kiongozi lakini atiromba kwithira akionekana kiri mubango no mbere kwithira akiura na nyuma ya kumuchwa kinyana thimu atikwithira akijukia thimu cietu na tugana ndi muthikiria no mwanka tukethira tugitana mbere na rwaria rwetu na biu bia tomantuko ya narwa twethira tutina muntu gukumaruterwa rwa governor itokwenda tuketha twina muntu waja na wakethira agitetera mwanka ntuko ya kiumia kaire kiri mubango jwa rumuri jura juga kwijira kaire thaigiri cia ugoro ntuko ya kiumia muthikiria kethira ngikumenyithia ageni bara tukethira turi na bokaire na ndenda gukutiga na ndinkwira ibwega batuka tukaumara na ndi mheshimiwa Mugambi mheshimiwa Kirinya yes. I think tumefanya kazi tunashukuru sana karibu sana ibwega no ntobokoija anto bagudutega muno na bakugwirwa next time na ndi nkabuchwa lakini na ndi mheshimiwa ntakwenda gucokeria rwaria kana ntumbije ukaria sana lakini ri ugumo mheshimiwa Mugambi uri tukanimbie tumire ndwini yaura uyu muringire thimu ugo numbirite kinya no muringire dayo gya kwira nejete komba kuthinga ri turukire kuguru yes kana gwa twibori kijete yes kana na kathina fulani yes kwenda kumwarira akwirite nejete akumbirite nejete na ndita badali mbere tumugitere gamba yes uyu yes find out yes undundu no bokarike yes nyino mbagwa gwejetero kimwaje onekana amuikange samoya kuringira thimu ambiro mheshimiwa Kirinya yes daka ni atia Onde sawa ndu ni aurago no ntwenda ka pengine na wejera kwe na uramona ari bado but kithugania ni kuibo atenda ku debate na bono ntu antu bako debate na fact atenda I think it's one of the reasons okay thank you